manu lenga ngai o le tai au Abe o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le leu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asofo ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Tai au tala lelei o te whatalo whatu e Samoa ia te oere nei vaenga o le fiafi. Le aso lua sumalua o le masina o Aperila, o le masina lon tolu o le vaiaso. Ia, mna tutu e tasifu le vaiaso mai a le nei masina o te tue whatalo whatu e Samoa I lau whaafonga anga le nei tu la fiafi. Po o fia lava o ke lope o lo e mafuta mai ai. Ia, o te whatalo whatu e whaie o msui. O le o nanga whaiwhaipea, a le si ufonga o le tai a fou. Io e Radio Samoa USA. Ia, malana tautua mo oe I aso te tasi o le vaiaso. Le fuila ua au mailo tu soifua au so matuola. Io e o le mea manino e le o tu laha fua ina I tātou I ro tātou matai. E ui lava I na filongia le malanga le maliu maleoti le utu soifua so matuola. Au le lava o lo tula I mai
leanga le lei fai pea, ma leanga le lei fasoa o lo tātou matai. Wa fuai on tātou toe lau fasila fai le nei aso. E sila mai mo vai atu, ia o lo whapea lava o na whatu mawina, le ola ma le soifua lau le lei, le ngata ina, ia o inei foi, ia me le tātou te tau whai ave ai, le whaamua i lo tātou matai, ona o lana tau singa i le mawai, ia i lo tu soifua o so mātou ola. Whatalo whatu ia te oere suafa man malo kirisa o lo tātou, o li ima lo tātou wha o lo tālo whalawa. Ai le mwhaian tātou ese, ia tātou te anga i lava i lo tātou atua, tātou whesiri iai ma ave iai le whaamua. Ia ala i sa tātou tālo sanga o ni vi inga sula ai le alofa lea ma le anga le lei i le ma vai o lo tātou atua e le ngata ina au nei me le ia tātou langi se vi inga ia matapena ai se te talo mo tātou i le nei tula o le fiafi. Ioelo mātou tamai, ua manino lava e le o i mātou o lo o iai le manu malo. Pei tai o oe o lo mātou ari whaola, ua mātou manu malo whaatasi maluto e tū manu manu. A unoa la ua fio mai mātou, o i mātou lava o tangata whaia ina. A ua mātou atu ia te oe i le nei vaenga o le afiafi. Le atua wha mole mole. Ua na o lau a fio mātou te manu malo ai iso se mea o le ola nei. A o lamatia le fili ilo mātou ola. Ma so se mea mātou te tau mawhai e le petia ma whaaleanga le fili. Le ali ie na o lau fio mātou te manu malo ai. A wina mai alua nganga pa ia. E fesoa soani. A wā o lo mātou fesoa soani siri lea. Tai se tautua o se unanga a whaia nei. Le atua lo mātou tamai. Mātou te naunau lava i ati oe au wā o lo i ati oe le manu malo e manu malo whaatasi mai mātou. Tātou malau o fio le nei a fiafi. A mai au mawhauwhaunga le lei. Whangangaina lau au auna.
ona o Yesu fa mangalo ona nga afai nei i le suafa manumalo o ke riso le li mal faol. Amen. Ioe. O aina fai atu o iati o e ma ure manu malo. Mane ia upor pese, io e tatu te amata fatasi ai ile nei tu la fiafi. Pe au noa lo tatu o tua mai tatu. O i tatu lava o tangata fai a ina. Lama pea le fili lo soifua mala uola. Pe tai o le anganga fesoa soani o lo tatu mataisili. O tatu manu malo ai. Ne aise isi o tatu e ami o tonu. A o lona maliu malona toi tu manu malo. Wa ta'u ami o tonu inai i tato. Ioe. Tāua lea vaenga o le soifua, mo le tatu ola. Ia, o te manatu o lea ua te ailangiv tu taimitangi, pe o no tatu langi ai, i ona vi inga, e sula ina ailo nanga le lei fasoa i aso uma. Ia, ma le tatalo e pe o no o tapenaina, mo i tato uma. Tātou te amata ai i lo tātou atua, tātou te awhi iai, whesili iai, au a tō mai lana whamanuianga mō i tātou, iso se mea tātou te whai o leola nei. Ia, whapena fo i la se langona ele nei tū la fiafi sa moa o li amatalia fo i tātou porkalame masani ai. Ia, o tātou porkalame masani pe ona utautua inai, lau whaafonga anga i aso pe a maua se awa noa yaso le vai yaso ona o le fuila ua le whaataunu ina tātou porkalame masani tui pea o keep on knocking ia mo tupulanga talavou maurungari ilaiti ona o le fo ua tuatua no olo o anga ia tu i Seattle ia le tamaitai whaife au Pastor Dr. Doreen Survale pi o ia le nai whea ngai mar tātou porkalame tui pea ia por keep on knocking ia so tofi taitasi ia au ona o whaalawe whaale ainga i mea ne o maliu matulanga whapena o mafuan tatou le whailoa ia whamaruru at fo ia i lato e fia i lea por kalame ia ona o lea wanoa le taitai o whiangai mare so ia piwha o le mele o mawaisa wanoa tatou por kalame masani e fasa le Vale Ae Taunuu ia e pei ona o tautua tuai sa moa i lo pa ia malo mamalu. Ia o whapea fwila, ioe, pe o lea ua o tātou amata mea i lea tua. A tonu fwila, lea i tisera upu, e taunu fwila tātou taunu unga i whai unga, o ro whapea lava, ioe. Ona sori muri vai lo tātou tua i le tātou sāwalinga. O lea tua e mua, e muli, na te uuro ao ma uuro tātou rima, tātou sāwawali. Masina lona whare ni o tausanga, o le lava tātou te sāwa wali whaatasi mo lo tātou matai. Wa fuai on te mai rautu soifua, a o so uola. I le nei vanga o le afi, tā lofa, ia tā lava. Ia manatua la atatuanga i se pese. I se pese tātou te pese a matai tātou porkalame o le nei tū la fiafi. Ia ma wha solo tuailoa. Ia tātou porkalame, ia se ipa ia fo i se tui tūla o le nei aso. Samoa, Alomaia, o le viinga i le atua, i mea au pizza lunga. Peo la tavita na sipa i luma o le atua. Se ale mea tele se e mai ai, o Yesu. Le au fia poto mai, tātou si i le Faafetai mua le viinga.
ese e mai la usiva. Le matango fie la tou, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Ese e mai la usiva. Le matango fie la tou, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Yesu ila na faola tanga. Ese e mai la usiva. Le matango fie la tou, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Mama ese mai la usiva. Le matango fie la tou, wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Fia, Yesu ila na faola tanga. Wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Ua fasumale ono. Fasumale minute te ele tula e ono i le fiafi. Ia o te manatu o leo ua wawa ia tu fafo ua pōngisa le atunu nei. Le nei vaenga o le atunu ua lo matou whapea o na tautu e na tuailo pa ia maro malu Samoa. O lo winga, ia o lea ua nga i nangoto atu le la, a o lo whapea lava o te manatu fitu tu la e se sei ma Australia, 5 e se sei ma New Zealand, 5 e se sei ma Samoa. Ia,
pe e whapena le tamirisanga o le larolangi o lo i le temi. Se taimi e watu le tala o le tau, whia ngai mai matou. Ia, ai alo maia o te manatu o le tatu porkale masani e fasa le Vale Ae Taunuu. Tele aina tala noa le tatu porkalame i mata upu yo e tutupu i le ngata i tutonu o le nei atunuu maso o se vaenga o le larolangi ia pi e falala lava le la au i le mea o vesi ai lo tatu atunuu. O si tamai i atunuu lava ai pe o lea ua longo i longo a le larolangi i mea o lo tūla i mai ai i tutonu o vaenga whai i tutonu ia po le vaenga e tala noa i nai ia mta upu tau le vao malo e le o toe lilo la i lalo pe toe tau nā tia le tūlanga o lo whapea o na mata i tū e atunu te tere e o fo ila i le nei atunu e le langona se leo e pe ia o le tau to oto le pe ia o le tau to oto le a fo le tau le tai fau fo le te le a le ulu pitbull pe ia le tau to oto le pitbull ia le tau to oto le atunu le nei ma mata i tu ta oto le leia ma mata atu le Pasifika ai sea leanga o vao atunu te tele nei e le mawhai o no la tutu e sea tu motu laiti. O tamala popoa nei, e tau whaisa ili le paua e la te po lea le larolangi. E pe whaasi usi umata i le Pasifika, ma tu motu o le Pasifika. E taula iai a la tu wheo inga o le larolangi nei. E mawhai o no so atu tuta le vaai, i tutonu tonga. Lele atu le vaalele o so, no fo i Amerika Samoa. Mawhaina lele atu le vaafarani o so ane tui rarotonga. Pe le vaai whaale ai tele, ni mea te tele, ni mea tunu te tele, ni e maua mai nei o tātou atunu. Pe lau te whaonga ina, i a lau ele, mare ngā tai whale, mare si o manga o nei atu motu, e lena o Samoa, atunu u umma o le Pasifika, e whape nei le ai ai o atunu te tele nei. So e tā uara le malama umai o tātou tangata o lo ono nofo i Samoa, ma tangata Samoa o lo whapea on ta ape i le larolangi. Aua ne i whaatala le lau sila ma lau wa ai. Ai whalea onga tātou teimi uma. Tātou whaangolongo fo i news whea ngai marinei atunu. Ia o te tara no lava u le atunu o lo uno fo i le temi nei. Amerika. Mana whai. O le system ma le atunu nei e maalie. E te ai e te tele to tongi e tangata whai ngā luenga. Tele me ala tupe e mauai e o i tangata i e nofo leta ua o homeless. Te roi tele atu tupe ma benefits mauar tangata na i te toa tele o tatu tangata Samoa o le ngā rulue i to tonu o Samoa po whea lava. O le winga na le system o le nei a le maa lie lau te o tala vea o no ta o watemi wha se furu, valu se furu, se lau lua se furu i tu la whainga luenga o le vai aso. Ia na sau lo le tongi. O le tolu wha foi numera. Ile vai aso e tasi. A le maa liela. Na tilo lo le lau paste up. E ini atua i tama i mea umaia. E toi folo umai le system. Pe ata manino le leimo ta mala malamai. Au ta toi et whaitau mo te tilo. Ora in whai na whai mea lofa Amerika i mea o atunu o le larolangi. Po o whea se me tune. Ia, no ta fia ala i rea. Sore. Le ala latu masino o tata ma iafu i whai ngā mea lofa i ala atunu ne. Io o fo i ana tupe ave i Amerika Samoa ma Manua. Ave amare manino, o lea o ta fifi, a whapea e te rau miliona tupe na vatu i tutuila Manua. Ave amare tu fifi,
Lea lai au ngā siata o wataimi lea no tā fuafu te tele ai ngā ruenga. Pe whengaruanga le au, pe whengaruanga le pō, ala no teiloa. O la te lero ta sao le. E a fua mai lai mea ita te tiro i ai, i oe, i le multi-taxant le wanga i la ka paycheck. E au mai le mea, ia. O ka se foi no mela le cross, a taunga le net. Ia, le ngā, pei o winga na o le soifuanga ma le tātou te whiolai. E le leilo tātou mata i ai. E a o uina ai tātou. A o lo fo ila i na whia ngai ma malo te tele, ma le ai atu o atunu te tele isi o tātou tama i atunu, ma le Pasifika atua. Whaingo fie foi o nā o uina ai i tātou i lea vaenga. Si me whawhonga. Ono nā mai le pai kapani, i te hiwa maari e ka hine, i e tamatalawau mai tonga.
ia pina tō whaafonga iai, i pi mana ia re whai maa watu nei pesenga fo i ese ma re tātou ngangana, i o ese i tau sufi ai le whaafonga Samoa, i le nei vaenga o le fiafi. O se tala fia moa u lavaia. Lea lafto a walu nei, whai le tui, tui fo le la tui lalo li manga vale. O pia whaafefe tangata le me fo le latu whaatumu pepa siri mai po fea le lima o te mana o tui po lim tau po lima vale. Aino walu alana nei, e lo le leila whaalongo, i o tau taritale, i o te pia tau whaaru leo. Wa pe au tau o nei il fo mai, fa per fo mai, i le te tau lana tui o a o lesi fo i tu. I tui atua u matua i maa ulanga le whanong. O le tala lan whai mai fo mai, umalona tui oe. Then go outside, stay there for 15 minutes, see if you can feel something funny, then don't go home. Pie maa lie le whanong longa, pie longa mani. Atuaru, longa winga lai sa o la tala awe o mai i ona. Ai awa te whewhei, alo i whaisau tui. O le mea tāua, alo i whaitu. Le ala ua fia, na tui au le valu le tae au. Le o tāwhia, le o tār fitu. Io e tā tonua, tasi le mite te ale fitu. Valu iwa sfuru, io e. Tui ti tia fia mite, valu i tu la. Taru na uma on whaitu. Tui mo mua, e li whaia tui rona lua, o le whai mai wha, i le ono vai aso. I aftu atu e wala au mai ai leo, io e maua ma le tina o le ainga, ia e ma te atu, le taimile nā e whai ai ma tui rona lua. Pe o whamatala ina sina tala, pe ta whanongongo atu, ta te whisile atu wari, ua uma ta, ua uma whai, ua whai uma, le la sao ni tui rona lua, tanu whanu whare wha pesole. Kai ke ia o koe maua koe mse siningi, wha mai ni aere i o maritu. Le maria la le mea, pe e whaasoro tau sanga, pe ina a mata mai lunga le tui, a mata mai le au mātutua, o la tūlani nei, ia pe whapena, o le au vāanga umale na mātu tui whaatasia nei, ia, pe ia o mā uatantara haiti sai nei, no winga, e le i tai la, o na o mai le tui i tūpulanga la haiti, tūpulanga taravou, ia o le alava o loo i lunga i o le au mātutua. Tai pei au whainga fwere le pālo tatou atunu. Le na amata mai le ono su lima tau sanga ngā i lunga. E oe. Te le tangata whai mai le lei. Ai tō a te le fwoi tangata whai mai le sa o le whainga. Ia o na a whapea lava o le pre-polling lava ia. I le te tau o na whaaleoina na results i taimi. Ia pei o i nāta te whanongo i le nei fwoi atunu. Manisi atu te tele, a o ne whai ala tu pālota naiti whapena, e whato a whapea ma whato a lau whaatasi a results whaatasi ma le general election. Anyways, ia, tātou alua ia whapena, i o a isi tala o le atu e whai, o le nā, tātou o sa o ai whapena, pe tātou o sese, o le artu i ngā iai o lo iai, tātou alua i whapena, i o umal whai ngā pālota. Tasi, lua, tolu, nea ua lona tolu vai aso. Lona winga, anu male vai aso lea, masina atoa e le i maua, ioe, se whaai unga. Ioe, o whainga sia tatu atu. Nuu, ia, ioe, no me pēra au whaafonga whai mato wātu i pespesenga tu i whewhiloi. Ia, e te lea ni mata upu tau te fia tara no iai. Te lea ina utara no atu, ioe, sa moa. E iai lawa nau ta inga ia tau, ia mwhai ona o wa onga mai ia te oe. Whai oe mau whale a onga. Ia mwhai foi, ona maua mai sa umea o ngā ia te oe. Ora na winga, au ana oro whaafonga mai. A mai sau whingano, ai au mai i se au wala lei, ma se au wala tātou te whare, tātou te a onga whaatasi ai. Au mai ato i ngā tara no fōlele, au mai palau vale. Io le arale mea o ngā ue maua le palau vale, pe palau vale mai. Ioe, te ele mele ai se mea o ngā ue maua, ioe, o tale fia tu ai, pe ai le lei lava ro whasoa mai, whasoa, whatamari, ma whasoa tangata o oina. Ona o tātou roi le se me tāua, a o tau a ngā i le tātou atu nuu, ioe, e fofo le mau whawhitauri, o loo whea ngai ma le tātou atu nuu.
ai o tari e ni ia isi atu nu o le Pasifika. Pio no fai atu, ta oto le lei ale pitbull, Amerika. Ta oto le Amerika mata tu iai. Le se leo. Ai le o lilo se mea le va ai sea. Leanga e feso o tai Amerika ma atu nu te tele kome nisi o larangi o lo whaapea ma ia Amerika. Tu e le o lilo rai le atu nu ura nei. Mea na tā wailo tā alu ta te go a little bit deeper. Do your own research. Read books. E te fesoa soa ni tele le nā. Mo i tātou, ma le mata matatu i mea o lo tūra i mai i lo tātou. Nuku whatara whatu. Langi Mantui Hunt. Helen Tauwao, ma lo Faafetai, Folu Lisi Wao, ma lo le whairo i mai. Tupo mai ho, Folu mau Manuia, Faafetai sis, whairo i mai. Tapunu unga vale, Folu Lisi Wao vi maias, ia Faafetai tele tapunu le whairo i mai. Ritauri se fulu taisia, si utua fine mafuta mau mai lawa i Samoa, ma lo sis Faafetai le whairo i mai. Teal Solka, ia lo mafuta mai Melbourne, Australia, Faafetai le whairo i mai. I fale se ngafo tua lima. Malo Faafetai tu tasi taidia. Malo Faafetai le whairo i mai le ni vaenga o le aso. Tau si i la whaele. Malo lava, malo le soifua lau le lei. Helen Tauwao, Peter Stowers. Ia le na oro mafuta mai Adelaide, South Australia. Malo Faafetai le whairo i mai. Bill Lily, ia Faafetai le mafuta mai. Laumua tasi toa. Malo laumua Faafetai o a mai. O e le tina, ia Faafetai le whairo i mai. Cecilia Welese Cole au waa. Ia Faafetai Cecilia. Ia marito tele o tātou le te ua misi a te ausisi o lo mwhai o na whaafeiro i mai. Bill, ia malo Faafetai. Araisa whaia, malo lava. Malo Faafetai le mafuta mai Bill. Araisa o a mai le ainga. Puava alfosio. Tālo whapuava. Ia malo, mawola malo. Malo soifua. Ia Faafetai po whea o mafuta mai ai mawola. Pule i ala tūputala. Shalom i lau fionga. Malo soifua. Ia o mafuta mai whea ta ua mawola. Ia Mara Kapeli. Ia o mafuta mai New Zealand. Oka e sore. Ia malo Faafetai. Ia pia nei tala fia na i lo uloto i fale. Ia ma se tala o lea ua. E whaafonga mai la i po whea ele i whaia so tui. Ia le lei i pe ata pena i le vaenga na i toe mau atu sis. Au tato i le vaenga leo le wha mai. Tala fia i nei vaenga Amerika. Ua alu mau lalo lava le whai numera. Ai ei fo i anisi vaenga o le tunu le whu toe amata na la i lunga. Au i nei ai le nei vaenga mātou te tautua atuai. Faafetai i le atua. Ua pa u maulalo le whai numera. E le ngata o tangata a fia le soifua ma leola. E le ngata ia i lato ua maari liu. Ua se asa o te whaalungo se Samoa peile a matanga me o tausanga. Na pe o le alu o le popo matali le pa o le tangata maliu o si o tātou nu. Al Faafetai la le i le atua. O iei tangata maari liu le taiminei. O le winga e le o le whaamaila. Ia o mai masani. Ia ma tuainga nisi o whaalawe whafuasei. O le whaamaila wa ia le o ripotia mai. Ia ua pa u maulalo lava le whai numera. So se tala fia. Mo i tātou uma i tutono o le nei atunu o Amerika. Ia o le whaitau mai fo i o atunu o le lalulangi. Na lato mata i tuina. Meo Amerika o le atunu i lona tamao ainga. Ai sili musa le meo le tele, talu le le whaetete on tangata. E peo no whai atu, te le saorotonga o le nei atunu. E latu te le enforcinga, le se au mainga o se tu la fono, io e mamai e whaamaru sia tangata. O le winga le nao le atunu tele le nei. Io e o lana, o lona saorotonga, io e mwhai ona whai tau mai, saoroto whaavalivalea o mwhai ai on to tele. Io e whapena le winga. Io e I le o mai nisi tu mani sasa pe ticket o se leo pe loka o se leo pe ala tu le sau fa pena
pe o le talitonunga na i tutonu o le tatou lava porkala me na mafua ai ona maua lunga le tangata afia ia ona o le saolotonga o tangata e pe aru fuesia tatou atunu e pule lava le loo matua o tama le loo matua ia e ilana me fai le aso. Ma reta taulolo, ia malo Faafetai marakapeli, ia Faafetai le whelo mai, ia mafton fo le sunga le i whaiwhiau, sunga whawhengainga, pelu telu, ia malo le soifua, ia malo le folau, tatou o whasipasipa ia ore na, Faafetai lau sunga le whawhengainga, ia sunga ia le whaiwhiau ia telu, ia o se tangata e manino le lei, tai a oina le lei fo i wha le mawhauwhau. Ia au whapeao no tātou mata i tuina winga o le lalolangi ai maise ro tātou atunu ia ma mea o lo o tūra i mai ai. O le mea sili o na wha le tonu. O le wha avalea e tangata toa la iti. Ni mawhauwhau la iti. Mawhauwhau e afe maafe o le atunu. Po lea le to mai o tangata to tasi to lua to tolu. A whaopopo le atunu atua, e te le atu lo na mawhauwhau, na ilo le mawhauwhau. Pe te a o ina whaapitoa i se matata, a whaopopo a le atunu te le i mawhauwhaunga te le, e sili atua na te le mawhauwhau le atunu, isi tama i mea o nai tangata. Manino le vaenga lea, on tatu loile, e te tau la o na whaalungo. E a fua ai le upu fo le masani o le mo me le lau i loa au mai le lau mea transparency transparency me uma ai le o le te ia ua tua e se me pe tua e se la au te tōna po e le mawhaina tupu se me whapena o te tōna po ai mana maita ua tu e matila tila te langa te tau o na whailo mea e te tau o na whaalau i loa pe whaale nuu pe whaale malo pe whaale atu nuu. Transparency, that's the key word. Mo tatou. Ai te sila fia foila. Io oi na ia mātu ta mai whaala po putonga o le tau mwhai e whawhatu. E tau mawhai ale isi tangata e vearu ese ma le mea o lea. Mo le wha mawhula fola o mea i luma. Au o le nā tia ma tau mawhai tangata e tō tasi io e whaangaisia na pule whaina oia. O le tā ua rana o le transparency ma le accountability lea e tātou te vāvā oi ma nei ai o mawhauwhaunga e whaamatala i upuia o le mea ngo o le le sa vari ai o le mea sili na whaare tonu ma nei e whaamatala ma nei it sounds good to be true pe au tātou tala noi ai o le mea la lea la mo menisi tātou o whasipa i pia ia whapea Paule mea, i wala au mai tātou o tātou o sisipa i awa pia. Tau mawhai pari pau vi, Eric Schuster, ia malo Faafetai nati voa, Faafetai nati, mafuta mai le YouTube, io e aveina tuilangi, ia Faafetai tele, o lo o mafuta mai i whea ta ua aveina na mafuta mai ai. Ia lena, lavania pinda, o le tiutupe, a le Fast Supporters Group USA, lea la oro mafuta mai i le nei a fiafi. Faafetai tele nia, faafetai le whelo mai, vaia, salu ia faafetai tele, ia le mafuta mai, i le nei vaenga le fiafi, ia vaia, malo le whelo mai, malu o a inga makelani, ratami whatirua, malo faafetai mta wha, faafetai uso le whelo mai, ia, malo ia Samuelu, lavania, tainia. Nau tupili mawafu malo uso, wa airi tatu fontanga uso, tatu maftanga, tatu nuu, tama whanau, tatu nuu, ila solusu mafitu, mone ese leo atu la so luasu mafitu le masinei, e tala no ai, tama whanau, si o tatu nuu, nau tu tuana ma oe si a vaenga whamanuole, longo atu nisi o tama whanau, si o tatu nuu, tatu te tala noa, ia malo tatu mafuta ai, tātou whaafsanga i mātitiva. Ti rea ia se me siri nei lo le meo tala noi le lau mori. Ma le whaalifu. Ia e maua le fia. Nei lo tātou ai pisupo. Na tātou misa i lea le tingi apa. Ai tātia le pisupo. Le mea siri na mana i malolo. Ai tātou tau ai fusu le tingi apa.
Ia, vai foi tatu foi spese. Ia, ona foi mai lola ia lea. O le teimi muri o la no tara no o le ale me ta o fina ngalo le tua. O le ale me ta o fina ngalo. Lea lai tau fao feto soa I fa pautolo loi. I le teimi nei I lo tatu o tunu. Pe e misa o le ale I fina ngalo le tua. Ai tatu te le lopo le ale me ta o fina ngalo le tua. Ia na o soa le o le mea tangata ia. Fa matala I lona lava I loa. Ma lona silafia. E au noa pe fa pe fea o na tatou loa o na olai pe fa pe fea o na tatou mawhai o na tatou olai. Hey guys, we need the right samples. Yeah, go for it. No more about this. I was talking to my neighbor. He lived down the other street. Get on up, get on in. Come on now and let the party begin. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible DJ. In the mix.
Ioi. Mafaufaunga o tamasise, e matua le ai masise o le pese a misiluki ren tatu whaalongolongo ni iai. Ta whaapeta ita ua lewa na umaia whainga, a le lava tate whaalongolongo atu, ia e pei o le nā lava o lo tū mau. Ia aia na o se masani, ioi ua tu, ia ai lenga o le amio, ioi. E le o lilo i la lo, ioi, le aise mea o le lalo langi ni nei, o lilo ai, le taimi le nei, ia le ve, ia te le lopo la se upu tala whea ngai i whaamatala ai. I se upu te whaamatala i nai, le ve singa, ia o lo o ve vesi ai lo tātou atunu, lewa na nofo tapena, lewa na nofo sauni lo tātou atunu i whainga palota. Na whaapea o le mea sili leo na whainga tā, o le whainga palota, a leo manino nei. Ai, se o le whainga palota e pe ina umai, e uia ina 5, tasi lua, 5 aso le vai aso whai ei palota Samoa. E pe ina umai le vai aso le na tasi, ta whapea o le siloa vai aso, e whaariloa le pale mene ia mataitai fo. A o le alava ua vai aso lona tolu le nei. Fasara le Vale Ae Taunuu. E fasoloa ina masina a tole nei, o whaanga solo, tui atu, tui mai, tui atu, tui mai. Ma le mau ai lava se sao, o nei mea be vesi e le tātou atunu. Paua o lona, o lo sila mio le atunu, o le lalolangi. O lo mata i tu, o lo atatu i ai ta mai to e lau, ta mai niwe, ta mai nalotonga. Fai mai fo i Samoa le atu o le sifi o le Pasifika, a lea la whawa i asa o su e se latu e le ima. A o mau fai tionga fo i au mai pe a watu ni nei manatu. Watu ni nei motu ngā awha e whapea mai o le ma le atu te reilo se pa o le insuri. Ia lea la savali i le whawa yaso. Vai aso lona toru le nei. O whea la mi o ta oto e le leilo se pa. O le fasa tuana i vare wafone lea lava o manino. E sao. Ua sao le tele o mea. O lo o mātou mata i tū, ma mātou mata atu. Ua nei. Le ua arurua e sao. Sao ana i fasanga o lo to. Na utana no atu me o le whenu mera. Whenu mera wha le atua i le vaiaso e taruai. Po le lua vaiaso taruai. E pi e parlau vale mea isi i lungo le vaenga, i lungo le tātou por karaminei. Ia me pi e whailo mai fo ilo lātou sira fia. O le olanga nei. Te le mawhaia o na whaalawe fua lesi i mafofa. Pau au le mea, e tā ua le whaali o lo fina ngalu ma lo mafau. I au wala mātango fie whailo ai lo te tee, whailo ai lo ioe. Ai au wale au mai ai au wala fo ia leanga o tautua mani o nio mātua. Le aise matua sa moa valea i lalo la. E mana o e ami o valea lana whanau. E mana o e o lana whanau. E latu palau vale i ai. O te taritonu e le aise matua sa moa. E naunau o mātua sa moa. Ina ia i loe o latou walo ma whanau whaaloalo. I loe o latou ioe. Ona i loa teu le vā ma tangata mātutua. E saula i lunga i whaarielo le mā whauwhau ioe lona winga. E le o nai mātua la. O oe lava ma si au a mio. No tanoa i mo whainu mera. Ioe, mo le... Whainu mera, fo ie na whapea o whainu mera whaale atua. Le fo ie whaafonga mai e numero 5, e le fase fulu, e le ono, na maua uma whainu mera na i tutonu o tatou whainga paro. O le lava e ta awhiwhili i le tatou atunu o temine. E le o lungo ni manatu, o lungo o whainu mera. Mai i se sao. O whainu mera i e vā o e nei tatou atunu i le temine. Ioe, sa ili po e foi numero i lunga, sa ili po e foi numero i lalo. Sa ili le si vanga i le amiotonu e maua i le foi numero e tala whea ngai tusa ma whainga parota. Ai matua sa ili ali si vanga
e whaini a wala whaatonga whiti ina ia mau ai le whainu mera ina ia mawhai o na tū mau le manasianga, le power. Tau te whiua, tau te sa ili whea ma whea, si mea le o le sa ili, o le malu si anga, e u mia ai e tangata le pule. Ia a pule, to le in me tau le pule au, e iei le me tau o le pule au, a le a whi nau o tātou tangata. E se a whi nau ai, ia maua le mele, o le whi au ese, o fia maua e tātou le pule au, a o le whi au ese fo inisi. E se e sua malie le me tau o le nofo le pule, e ma wha ton le o langa o tangata. Ua whaasolo ina manino ma malama le mata o le vai i le atunu. E fua i le alo tala. E fua i le ngā luenga whai mai e tau te tala ngā luenga. E fua i whai mai ua maua lulunga whale. E fua i whai mai ua tele au walalau papa. Ua tapena wafu ma malaiva lele. Ngā luenga infrastructure. E fua i lunga le whai mai ua mātango fie le atunu. A le ale wa ai a le larolangi ai. O le ale whai numera le saili. E tasi ale whai numera le saili. O le a. O le tangata e na te pūlea le atunu. O le mea sili nā o na whaingata. E tau te vevesi fua i o ma o. A o i nā o lo ta oto ai. Le tātou atunu. Au mai le manatu o komisina o whainga pārota, whapea mai o whainga lima. Above the ground, under the ground. E le o maua le whainu mera. O le a le whainu mera, le tam whailea le loia, le whai mai Tuilaepa o le loia, komisina o pārota. So le na tatua o ngā uma. Basic maths. Tau ke oro no le F o le fraction decimals. Tau te oro le mo le 0.5, masani ta tu mo le round up. E lalo i folo o le F o le fraction, e tu mau le numera. A whapea 5.5, no winga round up i le 6. Pio nai mea na tatua o ngā mai ai. A whapea 5.4, 5.3, 5.1. Rongo winga, the numbers will stay the same. 5, e lima le numero. Ai Manuia, seo se teimi. Ia no tatu whaalongo le itama sa master o le matematika. Seo tatu tiro la i le tangata o wina le lei i ona whailonga maurulunga le matematika. Mare tangata general knowledge lan tala no pia le usau malan whailonga loia. Le komisina rane, le tatu te tala no imalona tam whai whaamanino mai. E mea tonua le ta ur whaamara malama o le ilo atu sole. A le lava tau mawhai Ma le ano sa moa ata mamaia o ina le matematika. O le lava whai tau atu le sese o le lava tau mawhai mai. Tele yo mea tatu te. Ai ala lana ule fia interviews e le tio ia tangata lea. Le anga fasili. O le tu sa o fasili po o sa o mea ia na tio. E tusa yo e marfa vai o le atunu. Ai ma nei ala vala. Se io tatu langa afa pena lua o nga fa aloia. Ia o lono winga. E tala noa lo le foi numera. O inala, le ara na mata tuli iona o foi numera. E matua se i sini ana fika si e fai mai. Fua tu fatasi ma le a foi. Constitution, alo tatou atunu. O te leo fai atu la whapeo, a leo o whanungolongo, i meo kai masters degrees i mea i tau matematika. Ia na tala no mai fu ilola i lea, so lo tawhapea sole. Ia o le sa onga la leo na tala. A ese ane i mea tātou te whaanongonongo i ai.
E tā ua lo tātou nofo le leima o ia peno whai atu, o le tātou lava porkalame, o le whalea onga mo tātou uma. Ia maua sa umea o ngā mai ati, oi, ila sore nei. Ai awani i ufo i whale. E nā o lo whaalongolongo atu mo matamatatu. Ane sa umea o ngā mau mai ati, oi. E whapena. E te, o te samo atu i ati, oi. Ia e whapena foi, ia o na maua se mea tātea o whatasia i nei e whiawhi. Fasare Vale Ae Taunuu. Oni ngaro, la tā o i le vaenga leo le tā porkalame. Le fi naunga le fi nau mai ai, i le komesina o whainga palota. Ia mai la tō, wa oa o ina le leile matematika. Ia maana fwai numera, le lava tātou te fwai numera. Ia male fetu na ina, fwai numera, i lea vaenga, ma lea, ai pe wha pe fea foi, o na feso o tai, ma le wha vai o lea tunu, e pe o na mori mawai, o le tangata o le matematika, ia ma se tasi fo i lo ia o le tūrafono, e manino le leile wa ai i mata upuia, e pe o na tau mawhai, ia e le komisina, e tau wha manino mai, lona fo i loa na o ia, ma lana au whai ngā luenga, ma le tangata o lo wha tonu fo lau lana ngā luenga, tau te fiu e whi alo whai ina, i mena, e po a fo i whamtaranga o tau mawhai o tala tusi oti. Tātou tiro to toa iai, manino iai le vai. Ia ono tātou rora ia leai. I lea i le tau Vale Ae tātou seisi. Tātou te whai tau tusi malawa. Tātou te whaalongolongo mo tātou mata. Sa tātou wa onga fo i meo le maths. La unga luenga i nei sa u whainga runga tonu sa u whainga runga me le engineering department a le company swau. Whaingarunga la i vaenga insinia. O le maths, le mea tau, o na di tumutumunga. Oe, malaunga lue e tonu o kompania. Te whaiwhanasi o mara malama i whetu na inga o mea o fractions, o decimals, o mea uma whapena. Ai le leilo tātou whaanungonungo ia i lato tonu lava. Ua matua lava leiloa, male manino le lei, pea umar tatu peselea. Ia tatu anga i le se o tatu whanongo fo i lea whaife au. O le whailau tusi, o le karisia e whakasa, levan whaia onga le universite i le vaenga tau matematika. Sma whapa.
Taunuu mea ngā valoia, moli mau mai le tusipaia. O aso leo le ngata angasa, tau fonono ia Faulepa, Faalongo ia, malileo mai, ileleo mai ilunga. Ia se uni le aupa ia, mo faingata. A lot of people don't. Ioe, Manuia upol pese le karisia mamona, ia o le saafi o le tangata tapena e sauni, ioe, ia ua taimi maa so whaingata maa tangofie i le whaafonfonga i le nei vaenga o le fiafi. O loo pei ata whaasolo, o loo whiangai ma le tatou atu nuu le temi. Elenga tau sa moe tutonu sa moa rawa ia, sa moe lua. E pei fo i o se mea fia le tangata tutuila ma le tangata manua. Le malama e tae au ma le ipo ifo le aso. Ua tatau ona manino i le mea lea olo i le tu sisifo, olo latou fo i nofo i le vā o sa moe lua. Le ngata fo i lailea. E tate malama e futai, o tate me mua le te tapatapa i ai, ua iai se suinga. Ua iai se i mea taru mai ana nafi. So e leo fatala le lalolangi o Samoa iso se tafa ki rope. A o le mea marie, o lea ua fetoso ina whapautolo aloi, ioe, lo tātou atunu, e le tangata e to tasi wana ia, wana ia le no nofo fealo fani, ma le no nofo le lei na iai Samoa mai le amtanga. Wane, first time in history, le mele o tūlai mai. Ua lua pāti te teleia. Ua fetoso ina whapautolo loi le tūlanga o lo iai Samoa, ile te minei. Aisea, o ai ua mafua ai. Mafua i ate ai. Na mafua ea i tamawa ainga, na mafua ea i whaife au, na mafua ea i matai o nuu po ai. Tasi tangata malana vaenga. Wha se fulu tausanga. O le pine wha maula leo te whisire tuai, na ieira po kalamitaru ai. O le ale me tau, o le fina ngalo le atua. Le ara ua campi i le si vaenga.
Campi I le siwanga, o le mea manino, e le misi whai ngā lotu le fiafi ma le tae au, he tau pipi. Le misi fo i le whai ngā lotu i le tae au ma le fiafi i le fast. Ai mata whapea le laulangi. Ewe. Fasa le miri e le siwanga, ai whatanga e le siwanga le miri, ia I loa mea o lotu le mai. Le ala tau te mata, ma tiro to toa. O fea le fina ngalo le tua. To me, myself, I have no idea. O te le loa le fina ngalo o le tua. Ai a whai e te loa, amu ia oe. Ioi. O te le loa le fina ngalo o le tua. Po o fea o pa wale mea le mata e tatu por kalame I te minei. Numbers, whai numera. A e tau muri I le mea le Samoa. O no tatu loa ila I lea. O numera mea ia tau te vevesi e te minei. A e te taritonu. E wha te ia tātou e le fina ngalo le tua le tātou te le ufai mainisi o tātou o marama lama le le fina ngalo le tua. O te leiloa. E matua I o le leiloa rava. Po o fea o iai le fina ngalo le tamalo. E tau te sila fia. E wha ai loa mai I ati o e lona fina ngalo. I fue numera. I se taimi la tamai. O mea ia e tā ua lau tau tira fia ma lau loa. E mō I tātou, e iai le taimi, e sau ma wha matala mai iai ia I tātou le fina ngalo le atua. Ai wha matala mai I fue numera. Mai leo te mamau, o fasa fasanga le nā a le tātou porkalame, e fasa le vale. E tau nua tu whataro whate le turava, to a tele o tātou whamari atu, o lea ua tau mwhai ina ia whetau I lau taimi, mamata upu tala noina, pe o mena o leanga I tele tuai tōrau lau, o tau whina ngalo, fitu ma mea, fitu me mea, Manuia, sao le lei, se la lau, malo, Faafetai atu sili la faele, Mori Sokuma, malo, te le rava I tātou o lo whaelo mai, Pearl, Lili, o purusau re poamo, tāro fauso, mai te whamanatua e tātou ainga, I tātou whonatanga, tau sili, Faafetai tele. Whatatoo, ua ova le whaafia poto kom sina, Manuia, leo amai sa oa e whatare upu, e lea nganta tutu e me tau o le fia poto. Aisia, se ranga nana ave tātou e mātua I aonga, I tātou fia maua tamarana, a ua whaare tonu a tātou, ona o le tātou le fia maua, a le upu sa ora le ua mai e whata, o le mea tau o le whaafia poto. Ua ova le whaafia poto o le komsina o parota. Po le OEC, ona ua le seifes ngā kongua, mo le transparency, mo le tau whai whailoa atu I o, a mai se mawhauwhonga o, whautua mai, a watu whailoa. Ana o wharongo longo rari I whata I porkalame Faafetania, an Faafetania, whainga interview, e maleli o ete, I le tio New Zealand. Na whasiri le ete, pe lena whalongo o le saunuanga, a le sa whapito. O le whiwhia sa whapito ona ua fwoi. Pe ua avoid le komisina ia le whaamasinonga le Supreme Court ai aru sa o arta malo I le ao le malo ua le mana o arta malo le meo le indirect kau aru sa o le direct flight aru sa o atua I le komisina whanga sa o alu le ao le malo le eise whasiringia o le Supreme Court ia po le whaamasinonga mō ni whautuanga pe sa o mele na ave. A tali ta maloa, o le ale au ngā o le wala wina o mātou. Se I whaifui se mea na ave mātou I o mātou o le whale aunga, pe ato I refresh le tala. E mātou whasiri a sau le tali. Se I whaunga fui se mea na whaunga nā ringa tofia mātou, pe au tangwa o to refresh le tali na ave ia. Kaukia, na ono tātou tiro e mi whanongo I ai. A tasi la le mea whanongo whapena e whanongo longo le interview whanangila. O le mea whamtara mai a tau.
E iai le mea le lotu tele ai le usorea. E iai le mea le lotu tele ai e taumwhai e au mai se sona lava sila fia. O le an mea le lotu tele ai. Tātu tele i loa. Ai tau te loa. E au i nei loa. Fasanga nā tatu ar vale monia fiafi. Tau te fiu ai e tau langa o leo tatu vai atu. E leo e le whape fuera na le campa le HRPP. Ngā campa ia e le eini me o whaia. O le mea maninoa, pe se lotu tai au, te taro le fiafi. Le sa ili le mele tasi, o le ane mea, fina ngalo le atua. Whape na fo il fast. Pe pese le lotu, whaile, anga pongi. O le ane mele sa ili lunga i le mea tasi. O le ane mea tasi, le fina ngalo o le atua. O le mea sili ni whainta, e leo lilo le mea. Tau te le iloa po fea o iai, ni fina. Ai va ai nei mea o tape nanga tantata alo. E mese al mele ta alunga leo fusuanga, boxing. O le tangata e le leila na tape nanga. O le tangata na e mawole man. Po sa sta alunga fo ia. O le au e le leila tape nanga. O le au le na fa manuina. Aisia, se langa e iele tua i, e iele tua le i. E le tua le a, e le tua le e. Na ti pente lo le lungo lea. Preparation. Tape nanga. Sa ili lo le mea le tau te sa ili e mea tau o le fina ngalo le tua. O le vaenga la le lan tape nanga. E short. E le au lunga le mea lea. E au la na iai. Na o tangata o lo iai le loyalty. O lea loyalty o lea tape nanga. O le preparation. E au la iai le preparation. Nga la tau loa lo me tau. O le fina ngalo o le tua. Ai le au iai le vaenga iai. E le la tau tape nanga. So, o le manimalo, e ti bent I lunga o le tāpenanga. Le anga o le atua lava ia, o le fina ngalo o le atua. Both sides te aru iai. E le wha pe wha au le atua I le HRPP, pe wha au le fast. Ai ti bent le fina ngalo o le atua, I tāpenanga a vaenga I lua. A wha pe o ta oto I le tāpenanga e iai le wha maoni. Ona. Ai a fa peta pena I le whaitonga fiti, ma le tamu whai sa ili, le shortcut, mea. Fa pena fuina. A shortcut I, e alua tu fu I short e le o lunga le mele ai. Nea e tamu whai e tuli loa le mea ta o le fina ngano le tua. Aso tasi ene, Faafetai, e le whaino. Mai, a peru telu, read the numbers, of the election, o le mea mua lava. E whaavare valera tu la fono, ua whaapasene le tangata, ai le aini mea e ta ua, o pieces of people, pieces of human. People have to be represented in whole numbers, not in percentage. Whaila ua whaonga I pasene, fractions. Ia ua te taula o na whaonga rules, wha matematika. Ina ia maua tangata atoa, ai le o le whasi tangata. But the whole thing looks suspicious. Pe o iai se mea. Ia lena. Tuilaepa knew Tuala was going to announce on Tuesday. He was joining fast. So he pressured the commissioner to invoke the said clause. That's why it was done on Monday night and announced on Facebook. But this clause should not, kicking it, lead to hung parliament. It's just ridiculous that the decision by a public servant is having this consequence. Ia, ai tarasia, whamasinonga mea fia I le pō o le komisina mani HRPP. Leo Manuia Faafetai lau sunga le whawhenga mo le whamaninonga o le mele. Aur tā ua la tātou porkalame. Ia o ina ai tātou. Ia peo no whai atu o tūra whono ai al mat. These are basics. Whapean tātou a onga mai Samoa. These are basics mo o le maths.
tau titiro iai, e a o mai tātou a luatu e 4.5, no winga round up ile 5. Ai alatu e 4.3 o 4.1, 4. No winga e ta o toa ili foi numero 5. Ese mani manino. Ai o api o le mea lea no numi ai le atunu. O le fesilia tu fo kom sinai. Ai tau mo fai mai te atai o na lima ia a mi o lunga I above the ground and below the ground. Ai mai foi numero male apala inga o le mea ia le ala u avatua le taranoanga io e a se tangata fo I ua I longa I lea. E so falo ia I langa le o solo ia. Te loe mwhenau talat noa tu le matematika o le media. Sunga le whewhi au, wavatau, o le master o le maths, hafongai. Langa le no whalongolongo ana po I le saunoanga al komisina o whainga palota. Whapea o le lima, o le constitution le fai mai na ia mawale se full pasene minimum of 10%. Ia pona la o le lima vai lima tasi ele se full pasene iva tesi ma le 20%. Ia o le laua leon faunu o le mea ia silafia lava ele matematika o le mea lea tulo alo ngutu ma le afi langa ele ini fasi tangata e mea fai e ona saua match up ma mea na winga la o le whainga ia wha matematika o mea ni e rounda e tawana round na winga la utala whai e iwa te simal 20% round o na ua maua se 10% o te li lola I le tala langa wae. Ai au tilo I whai upo le constitution. Nanga ele o whangata le whai upo le constitution le whai mai. Consist of a minimum of 10% of the members of the legislative assembly specified under clause 1. Ele o whangata laina. I left continue on for me, which for the avoidance of doubt is presently 5. Sau nova vatau le wasi itia le foi numero no 4 le palemene mai le fase fulu I vai le 5 tasi le wa yai mai le te tayo na fetau I mai le 10% o lo I lalo le fa vai o Samoa le ono o ni sui te mai tai e te tawana awai le fono usua Samoa. Now, ana fa pe na fai le 5 le ono le fai vale sai ai. Okay, le lau fai mai sui 5 tasi. Atula ele ono, ele fetau. Le utatu lo maua 5 tasi ai a sui la le close le tu ele ono ele fetaui ono se fulu pasene la tu silunga mathematically I le fa matematika it sound awkward la le pe fa valvaria wa foi la lenga le ono out of 51 it's full tasi 11.7% or 12%. So after mine consists of 10%, which for the avoidance of doubt is presently 6. Potele lola le toenga ma matematika para me fase fulu ai le fase tasi pe fase fulu
I le saunoaga le afioga le komisina o faiga palota i lona foʻi silafia i lenei mataupu lena ia taʻua ai o le siʻitia ona foa o le palemene e tatau foʻi ona siʻitia le numero o sui tamaʻitaʻi i totonu o le palemene peitaʻi na taʻua e vavatau o le fesili o fea o le 5 ma le ono e suta po i le faiupu lea lea kiki le faaloi atu o le kiki le faamatimatika koa o le tali e suta po le mamaga le 5 ai mafua la leanga le calculation so le 5 o vai 5 tasi e iwa tesi ma le valu ai langa o tuenga problems ani o problems around le vai le fast tangata o le fu ilana sau no le komisina na po fapia o lo yele cross alanga le o tele lo po fena fe le cross le fapia ma komisina increase le nampa le legislative assembly le ngumela le parlementi e ka fu la increase le ngumela o fine ina ia fu au sies fu pasene o le mela e lo e le increase uma ka wenga increase le nampa fu fini o le la va kula fa kenga le increase le lua le la uli makasi le la increase le kasirong so o le winga la kala increase cause ile si pa lo ka le 5 khulu e ka fuela fa po ses kas ile ma fai si that's how o le sao ngale o le mathematical mele ma usai e mele o fai o sa o fossile mea awala ilo le leia we all know il ko nga melia ele mo was faska kala vai kas na ele ke fiu lo wingar kala si long va lenga 5 si long increase by 6 numbers by 6 members ala kwa 55 ko warrant les increase le number of thingi pe a faye kuma pe 10% le proportion le kurkuri ai mamalam they don't allow increase usala 49 I increase low by 55 warrant la le fa popo se fingers ko kas inga ya usia ya le 10% ia si fa utara ai mana ia tatu fa longo io e tama matu tu o le matematika manino le lei mamala malama lona tuina mai ia pe o te fai ia o nga sitene po le milia nga tu tam fai fatara noa le sunga il fai tusi le pe tatu fa longo atu pe o maua masiava no e fai ia o nga sistema taida io ai mo ona vai se o le fu ta o nga ma io o le ta o nga o mai da o ta o io ne mea e le nga so tatu fa fia potoi ai tatu wa o mai e o le tamai titi e aru sia o nga ai ai o no winga le lei tau te o ina mai ai le winga na o tatu proclame fasa le Vale Ae Taunuu au tatu te va ai i le soifua o ina o maua lunga lo poto na e va ai maulalo ai ngalo ia te o e mau e iai le me te lea te o ina mai ina so e tau te onga uma lesi o te onga mai ia te oe te o ina mai foi se mea ia te au e uma ne po ane le aso ua maua se mea nga ilo tatu tau mawhai e whai whatasi le ngā ruanga a ele o lo sau lo la pe o ina si lape ai lo tatu malo e sea eva ai whapea eva ai whapea le taitai o le atunu si tama i mea nei lo mawhauwhau. Ne fu ila a watu fu ila ne au whai whailonga i eta ua au whai lauia. Ien sa oile o le tala si coach ngan si vai teimi o te ioe. Vai, whao ngāre lei, you know, rugby is a game of tactics. Whao ngāre lei le mawhauwhau. Aua te aru tonu le mara, e tūro mawhauwhau whafo, i ona whawhena whare te aronga. Eoe, o tu i ngā mea la ia.
o ngā o atu ma whau te tele ngu to tonu ole. Ewe. Ta oto I whafo le ma whau ai aru I tonu e ta alo. So o pe o nei mea la ia. Mea la uta tu whaarongolongo I tama mātu tua o le maths, o le matematika. Ia ele ma se me se o le mea. O whatwoi e se at whalea ongo le lo ia. Isi fut whalea ongo le fomai. Isi whalea ongo le tangata o lana mata whaio. Me lana una whaama uwha. Ki luma, ki itua, ki luma, ki itua. Po lea sau mea o ngai mua mai. La le mea te leo lea o ngari ei. Whai ua manatu le malo e sustain e 10% lea. No winga e ono ni sui e whaapopo I le whaasum le iwa lea. It makes sense I learn o le 10% lea e afoi. E calculate ai le mea. Ina ia maintain le lima lea la ukaku o le ongo. A lea la vai whalo le whai numera le kamwhai calculate le 10%. Ona le whetau I rola. Peila ona tau whai le whai a onga. O le sunga I le whai whiau. Wawa tau whao. Fia tau sanga o whai a onga I le universite. I maths. To tele tātou nā onga I le whainau tusi lea o le e whakasa. Ne o ave nem whai whiau. So e pe o le sero le wa airi tau whai o le tātou komisina whamatala mairanga maths. E matua, e none of the above, le mele tilo tama se ia. Ia ma whai ei se, le ala ua piu matanga I, le tau whai ea o atu, le tau mawhai e whaatonu mai lo tātou atu nuu. E tā ua so le tele o tangata, e whesili ngia ma whauwhaunga e tō tele. Nei lo le tau mawhai o le tō lua tō tōru. Ai la se ta o le ono no fu le tatu te lo tolu o tato tura fono fo ia na fosi atua le tolu le na male to a tolu le na faia le mele o le komisina o le sa fai mapta I o le atunu male ao le malo fa poporto tolu na ono male ono le o te taritonu mai, e o atu vaso lea, to e maua le si ono. On tātou wa aile le ono le na. Lea lava e tau mwhai e sa ili. Ono tātou loaila ia lea. Ua siri lo ona tuu, le whainga o lo tau mwhai nei. Se o mai lalo lesi, e tau whai whea e lunga. O le mea te tau ona whai. Au ale ae, marile ai, o le ua iloa ua te tau ona give up, a la tam whai ai. O le pa usili lana ona leanga. Pa I wholava I lalo, ina ua ngau le ua ma le ai se fofo. O winga nao, numera nei tau te vavau ai. Tau te whiu e tau mawhai whai numera, o le me siri ona leanga. O whea le la tu ai li tau mwhai sa ili numera ia. Kaku koe fo I role I mea ia masani tatu tarano I agenda. O le agenda lei tua o mea umanei. Lea la tau te tau mwhai. E whina wina ia le tūranga o mea ia. Wo fia wo wharongo longo I le talanoa whaia onga lea. Wawa tau. I lana mata whaioi na o oina whaapito ai. O le mea tau mathematics. Ai tu te sila fia. E mu linga fo I whaia onga le maths I le lalorangi nei. I le maths e le tua I lantuspaia. Ma o le maths a ia le tua. E le mwhainse se. O inara le tau mwhai e le tatou porkalame. E tau mwhai e anga I atu e le vangana. Nanga i e te taimi sa oai. E iai le taimi sa oai. Ia le maths e le tatou porkalame le oro tau mwhai atu iai. E le lei o nau tātou tilo toa iai I nei vaenga ia mō le lau sila fia o I tātou uma. Soso ea la upele. E ui so unauna watu. Au a sui a toa so mawhawha. Sili ai lo foi. Wai a tala. Sa se whaia vauru po ole tawai. Oka
kia tangata lau joina. Ua kinga lo uloko I upu alau ka masunga soso. Ua kau vave la ikiki a le fia poko. Ua o mau aku mala o mimika. Ia usika ili maha o fika. Kanga suka kanga laisa male kanga masima. Ele I maulele ila ungofo. E tai aloa ila ufa alongo. Soso ea o ai ea lea ulupo. Malonga ofu ai kokoso. La po a oka ai se lololo. Se sele mai se kafa si mga wawa o fia kofo. Keulele ila ungofo. Mafaakilia mai lau faalongo. Ole ai ngalengei e ai a maha kukula fongo. So o se kama ua fia mau paolo. Mga ois uafa fingela ke ngongofo. Mo so sila fia e sa se fai a vaulupo. A e alofa la ile makama. Koe fo'i maave au a kingikanga. Ai ukupa elo o malai sa suka mawhala o maka. Auange I fai mai sau kalasan. Hukumahila la ufanga. Waka kauloa o nga e fafo male mawhala. Koe fo'i le ulu po o maleki nga olo uloko. Wale kalia o umanga onga. Le fia fai o e maku kaukonga. A o upu fo'i nga kali mai ai. Wakau o so ai lau ufe ai. Wakau mawhai lau kama e wha palo mai. E leka make lava winga o leka nga kapala ai. Wa mai lo ukua ai koe vao mai malese fulolua. Ma wala au mai o io le sifi o le vao makua. Nga oula a ele ai se kala. Ai ua kongu ngei ilo ua nganga. Koia inga ka kefe kawi I le kahulanga. E ngaka lava oe I le kou fale faali ai lo malo vale. Ai a ela ai a pia pei oe se faa vale. Ale walo ma isua I le kaulanga. E ke le ika peke fia kamaleanga. Paulau palalu oe mesili wa pale ma I o lau kama. Paulava la ukoe upu ia oe soso. Whaangalo au I lau loko. Ole a fo I le hulupo. Ai musu I lau koia inga. O oele ngā wakau lau lima. O pingele ngā o laka ua feo a inga. A whangau mai se ulupo o whaingoa I a ita. O la umea lo whangasunga I lau koia inga. O kongi ai ka ngā laisa suka makahanga masima. Pai mawhaisina ata nai pespesenga ia se kau ko vai fo'i. Ngei mau drummers ia o go through ai tātou atunu. Ia whaingo ia whapenda. Ia rea ere sa ore mea. O lea ngā ua ioe. Sa ore kala le silo matua. Ioe kau soku luma kalama ka saupua kalama ua ngā o mea e vevesi ai le ioe. Le aingi mea o koe mawai se file e mūru te minei. E matau tia.
tau te whiua tau nā tia mea o loo. Ia, lea fwoi la no o mata mo whaitau te o oa ina o wala au i sa moa i se sui fwoi o TV tolu. I le tomaita i whengai ma news o TV. Ana tangolola i sen mai ia te au. Ia le tūlanga o lo i aile tala fwoi le au mai. Le si ngalu fau le o fati. Luas fuma le ono. Ia le HRPP. Luas fuma le fa. Ia le fast. Ahe lua le au independence. Lea la mani si umotanga whaitau atu le tali me Samoa. E sao. O le tali na au mai. Ai mai ngare me. E ta oto i runga o lau tama le komisina. Ua leva na file le alu ese o fia me male a foi. Male tūlanga tūto tasi. Ai le i whaati noa le komisina lea tuai i whaati noina. Whapena fo i la i leo o atu o le sui lea o tuala. Lea u whapea mai o sui tūto tasi e tōrua. Matua i o tale e o fo ai nei mea. E o mainga le tali le tinge whai news lea. Ua leva o na umana whai pepa o le ese mai o sa whapito. Ma le tuto o tasi a ngai atu le fast. A o le li whati noa ngā ruenga a wuri ia komisina. O whea tonu la o yeili sa o neimea. E oi. A le ua mai le declaration 26, 24 and 2. Ma tautia i e neimea. Ele ia pe ona o tam fai atu Samoa. Ele whapea leanga e ta ua ia tia urpor kalami al maturitio. Ele sia sona tala noa ai le sunga whai au mai. Misi pouana. Ma se tasi o lona silfia le meo le media. Na whesiri ngi ai da. Maila na whataita inga i meo le tangata twistala. Whaine te aru interview Yesu. O le tele au tustala pe a una. E umalo Yesu, e leise taimi e toe aru e mau moson taimi e interview e satani. Eisea. Leanga e pi o le natura le nao le o langa le o tau soifua ma o lai. Tau te atulo i me manino i ere sao. O le fasili lora i ele. Na elan me toe interview e satani o lo i rota. A o le mea lo au maia. O le ngā ruenga i a whatustala. Tusa pe le ni me sao o ia satani. Whatau nuu, interview Yesu, interview satani. Matango fie yo nai mea. Nai wharea o ngala iti yo e pule iala tuputala ia whaftetele o lo whamtala me tuputala ia le tusi e sikelu. Ia mwhainu mera ia o lo utau mwhaiatu e whamtala tu whaftetele pule iala mo lo safo i tatu porkala me. God Almighty rule. Yo e whatau nuu ma whatu rona malo fau alo te reatu sons and daughters of the Most High. Manuia, whaftetele pule iala, ia mo lo whinangaro whalia. Whangalo ia Samuelu, whaftetele ia le maftamai le neitu la fiafi, moni tongi ai lua, so mai, ia. Ia marito tele o i tātou, ia e, o lo mafuta mai i le nei vaenga o le fiafi, Morris Tokuma, yeah, lena apel chelu math is God creating language. Yeah, na all creations, including human creations, all are all based on mathematics. This is why scientists can predict things you cannot see with their eyes. Maths allows them to see things with their minds. Faafetai lo sunga whangainga, faafetai tele, yoe, ma lor sosoni mai, ya mo le tau. Only maths not only numerical numbers, but it's also a language. Whamatala, ngana, matematika, ia le mea e tupu mare o mai i le larangi nei. Vai a setu, mano tatua, o lo mafta mai Melbourne, au sitaria, whafte tele le whelo i mai, Morris Tukuma, ia le na marito tele tātou Esther Asi, ia o lo whapena o na whelo i mai, Niko Kalolo, se iuri Niko, ia, te ua misi atu Tavita, ia, Maria, Faafetai Tavita, ia, ma Lucy Wilson, ma lo le whelo i mai,
Ia, lenga, malo Faafetai tele, ia, alofa pei lua, ta alofa Tuilaepa tala. I whanau na tinga ina nai mātua e ave I lea onga, ia maua le poto, aua le whiang, ia I mga, whianga iei mga ruenga ina, ia whamaoni I tiute o lo ngā lue ai, ai talo whai. Ua avea ti apolo ma mea, ua whatasina ai lo latu sila fia. Ngā lo le whautua nai mātua. Ia, nā whanua mulpola, mā lo Faafetai, Faafetai tele, ia le mafta mai ni ia fiafi. Tu whaina tune lua tua, mafta mai Canada, mā lo Faafetai tu whaina, ia mafta mai fui tema whaola, mātang whire poklame, tiuli lei whiwhatai, tiuli mā lo, long time no see, no hear, Faafetai tele, ia, Claudius Maple, mā lo Faafetai, ia le while mai. Ia pe e whape nā winga o tātou por kalame, e oi. Po whea lava le mea anga iai, ia Faafetai o le la whasoloa ina uma le ta por kalame le neia fiafi. Ai le o iai sisi o sa whaalava mai, ia malafo mai ni o lata italea Faafetai le tua ni tu la fiafi. Le ra utaina tu iringa ngana Britania, e oi. O umala le vainga ale tangata whiangai ma lea foi. Ma mea tau matematika, mea tau whanumera. A o le tangata sa o ina whapitoa I le mea tau loa. O le loia, whai maila na ia tala. O le vaenga le sui leana whatatope ni le o mangi tonu ina o si la fia. E le te tai o le malo o le a ngai ia tuala I le fast. Ona tope lau rola ia le o le whaopoponga o le sui le I tutonu, sui tamaitai le I tutonu. E se I whaifo I se tae au, po se afiafi po e fi mi whai I tūra lata I le vai luanga o le po, o a wingo nei mea. Lea lai se I tatu wharango longo la, po lea fo I se vai a lea ina on whapitoa I le tūranga tauloia, I le I tua inga ia wa au mai le fionga al komsina I o whainga parota le leise I tatu whanongonongo iai smera whawhanga. Samoan elections, ooh, some juicy stuff. Look, I don't know if you've been following, but the head of state and the electoral commissioner have created a new MP out of thin air after the election. So now Samoa has 52 MPs as opposed to 51. And the reason why I say out of thin air, because it is literally out of thin air. There is no law outlining the sixth woman MP. Now, in the Samoan constitution, the highest law in Samoa, it explicitly says, and it refers to Parliament being 49 MPs, there's 49 MPs of Parliament, and 10% of that must be women. And it says these actual words, for avoidance of any doubt, that means 5. Okay, they actually use the number 5. They tell you that in Article 44 of the Samoan Constitution, they tell you exactly what number you need. Now, what has happened is that the Electoral Commissioner and the head of state have went out there and just added the 6 MP, but there's no law anywhere which actually writes down that you need 6 MPs, 6 women MPs. There's no written law anywhere. Now, if the Samoan Constitution, the highest law in Samoa, the highest law in Samoa, our founding document says 5 MPs for 49, 5 women MPs are needed for 49, then you had better find at least something written down somewhere that says 6 women MPs for 51. It at least has to be written down somewhere, because the highest form of law in Samoa, the Samoan Constitution, the highest law has written it down. This has to be written down too. You cannot just, you know what, let's just add another one. You can't just do that. It's got to be written down. Okay? So, for me, that's clearly unlawful, man. Like, the thing about the Constitution is that this government, the previous government, HRPP government, actually amended the Constitution. They made changes to the most important document in Samoa.
they made changes to Article 44, the actual article we're talking about, the part we're talking about. And they made changes to refer that there are 51 MPs. Now, in this election, in that instance, they should have also, if they meant that the amount of women must change too, they should have changed it then in 2019. They amended the 49, they changed the 49 MPs to 51, but they didn't change the 5. They left it. Now, if you're not going to change something, then you leave it, right? You're fine with it. They had the chance to change it then. They also passed I think it was the Electoral Constituencies Act, and that outlined that there's now 51 MPs. So the previous government, the HRPP government, clearly knew what they were doing. We are going to increase the amount of MPs. They enacted law, the Constituencies Act, and they amended the highest, most powerful law in our country. Article 44, they changed that to 51. But they didn't change the amount of women needed. And that right there should be interpreted in the court of law, meaning because the fact you didn't change it because you didn't want it changed, you wanted it at 5. So this is a no-brainer, man. It's clearly, man, that's dodgy, man. Come on, man. Surely every lawyer or every law student can see that you can't just make up your own stuff. You can't just go, you know what, let's just change it, man. Yeah. Come on. Lua vainga i o tātou whanongorongo iai. O le tangata o lona ta mai whaapitoa me tau matematika, ma le tangata o ina i le vaenga whaaluia. E lua, so 2 pairs of eyes. Lea ua tātou titilo iai, lonuinga, a lua mata, lua wha mata. Whea ngai mata e lua. I le tūranga wha matematika e malo si ala le wha. E malo sanga te to lua. O lesi o lana a o onga wha pitoa matematika. O lesi o lana o onga wha pitoa o le loia. Lea la utu wha tasiwa ingai o le asau wha whongwhonga. Lea la whai mai le tala le li ile nga toe amente ia le tūla whono i le 2019. Toe amente le whai numero from 49 members of parliament from 49 to 51. A whaila mente, ai se anga le koe amende from 5 to 6. Wai e sere manino mea ia. Ioe, e le leila o ina whatasi o tatou. Lea la whai mai le ilo ia lea. Ngā tango le campaign le ai from the lens, it's a lawyer. Ia ma lens ale mathematics, kangaka a o inga i whanumera. Kango le campaign ka mga elua. E sili atulo na manusi, i le mea le tau whaamatala mai e le komisina. O mea i e ta tau o na o ina whaatasi mai tātou. Nai lo le sau o le meritaringa peo saoran mele. Le tātou wa ai to toa i mea o le soifuanga ma le ora nei. Wane i ngalo ia i tātou. Ioe, as we go along in life, we have to learn from one another. Tau te a o onga pēr ma onga pēr. Ioe, se ia oa in tātou furi fo tātou i le lua. E le se teimi i ua i a tātou a onga. Tātou a onga pēr. Through what and how. Lea, tātou matamata i tū i mea ia. Ioe, e whai mawhalea onga ia i tātou. Auar whatala lele, la whai mai adding another member of parliament. Adding a new member to the parliament is unlawful. E soli tū la whono i le wa ai a lea la tātou te mate tū le a foi. Ia le a foi le a foi ngore mea, le whamasinonga. Lea tātou te mate tū le whamasinonga i le asonga fua. Au lava le matotoe, e whamatala tu ia oe mau
ia le vaai ar tamālo whaia ongo le matematika, ia ma le vaai ar tangata lo ia o ina le lei. A tu fatasi. Lea la whai mai le ilo ia. A whainga koe a mente le tūrafon i whainu mera ia. I le lua afe suruiva. Koe a mente ai le avea o le afo, le suia mai le fast furuiva, members of parliament, to the 51. Ara mena le suia ai ma le lima i le ono. Ai sen manino mō tātou. Umana whaamatala e whaia ongo le maths, ia le round up o numela, ia ma le ai o se mea tau o se afa, ia seat, le se ka o se afa, le se afa tangata. Ia nga yelo le mea o le round up o numera, ia po le numera stay the same. Pe ai lalo ifo le 0.5, pe lalo ifo fo i o le afo, half of a fraction. So o nei vaenga ia, Samoa, au e whafonga mai. Te vai, au le sau le whai unga, o ifo i la tatu whaitau inai, le ami o tonu o le whamsinonga. Male le ami o tonu. Eisea, le anga o tangata Samoa, e whaitau wafe, mafe, mata. Eoe, e tusa foi pe mai le whamasino. E ian me ta o le whamasino ami o le tonu. Nea whaitau te mata ia i le tuspa, ia pilato e whaitau atu e mata e afe. Tusa pe whai mai o tangata siliro nā tamai, siliro nā poto, se i vanga nā ai solo mona. Lea ravo te whai atu la ufa numera. A wha o popo mata e afe. A wha pea e afe tangata. E fia mata e tauna i le afena. Lu afe. Ai a whaina le toa toru tangata le to tonu lau te pūle mea. E ngā toru a toru ia pea mata na iai. Ono mata. Against i le lu afe. O feo mea i e marusi. Se i vanga nā le atua sau e au mar toru lea. Ona whato. Ai o te loa fo iau. E le operate whapena le atua. E alu le atua i le mea e loa ea. O lota oto ai la nami o tonu. Eoi. So le vaenga ia. E le lei o na o tele maumta upo le itio to te whanongo iai. Lai titi le taimi ea o i tato. A le mele o whaanga atoa ai le taimi o la porkarame. Tato te ea o onga umai lava. Ma na ia le afo, le mta upule na mai si di lo ia lea. A whainga koe a mente ia le tura fono i le lua afe se furu iwa. Ai se amena le tuu, a le au mai le levo le pōra, tārs le levo le pōra, le asonga fua e po le solua. A e whaatoa sau ai, a sau lungo le Facebook a le vanga lea. E whasiri foi, o awinga o ia mea. Ai se a le levo le pō, a ua levo le fia ele fai. Adding another member of the parliament is unlawful, according to this man. Haoa o ina le lei, i le vanga lea. So e tāua Samoa, o iane i Eva, pe feu lau whaafonga mai. Ai le peo no whai atu. I le lele e mai se mea mai ati o e mau e sau mea nga. Ai le olo nofo mai, ai se lato lunga i na mawaile se mea nga o le tatu purkalami. Au le sau mea nga e mau mea tu e fasoa mai. Na te sau whai. Pe o le nganga nā o le tatu purkalami. O si mea mai o si mea mai i, o si mea mai ina, o si mea mai inei. A o na tu whaatasi, whai mai lau whai a onga yaso a ia tūranga ruan matunu. E tia ia onga rota mai titi, rota mai titi pito i whaavale valea le o tatu usanga. E tia, whai mai lo mana. A e saura songa fua, ma ua siau me whapea, a e saura sorua, ma ua siau me whapea, saura sorulu, whapea. E o ai le so whalaile, ua whapea le mea te aru mo o i whale. Mana ia, a ta te aru te te lea onga. E uma e le songa fua le se me mau, uma e le sorua le se me mau, e tia. E pe e whapea na au te me whafong. Nongo e tau, sai niko nongo se ni tau tau. Na matau e rimo mosi dina sarabe iau. Kakau a sivina
sivina saraveiau Kakaua sivina no mui vakarau Ena no muni dau yalo mamarau Ena no muni dau yalo mamarau Sarana no guva kambauta Ebuku muninga isano guro sivula Momo sinia no gua uvia tukuna Yato toto no mataga isano darunga una no mandaga isa no tarunga una Nongo itau sai kono guseni dau dau Namata weri momo sivina saraveiau Kakaua sivina no mui vakarau Ena no muni dau yalo mamarau Ena no muni dau yalo mamarau Nungu itau sai kono guseni dau dau Namata weri momo sivina saraveiau And it keeps right under heaven since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Junior Market i Tautonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafasa moa, tale ma moe, supo ma moe, a paparusami. Ofu parusami, moa tunu masiu siu pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino lo loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile Rupios Junior Market i Tautonu ore ai o Long Beach, ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au Baile te se nei ma imau Afifi malu ole tama Baile lau ulune ima tala tala Le lau whaifa pito i te tonu Vai ima sai pa peo se pomu Le la mai loa ole tama se whaala i te Ngā pese angi so le ngā reo Sofia aile me mauari. Talo fai, i ole alo manatu ni nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise arka mare, i o le matua inga se lau apopo e whai ele paru sami. Ia le uka ko ni ia tunu.
Ke kausila fia se fale mo i O le na fola to fala avo tua pe tisila fia fale le au Ruper Juniors Market le lima Long Beach ma le lima dua e maua mai nei e maua umai nasi te latu o san le au Ruper Junior Market e te tonu ore ai o Long Beach le lima dua tasi o Long Beach Boulevard Long Beach California iwa o valu o lima o lo o mawai o tanga talo Samoa tango talo fiti pusa mamoe pusa fai tanga raisa matanga rubau e fa maria ino lo filengado malo lo pe e afio atu matala tu au ili El Rupios Junior Market ili ai o Long Beach pe valau de telefoni de limona lua fa fitu tasi iba valu El Rupios Junior Market Ia, nisi nao tatu whasalonga whapisi nisi, ia e pe o nou tō whafonga mai iai, ia le tautua ma le au nanga, ia ale El Rupios Junior Market, i le ngata o mea ai vela, o le mea tautami vela, ia o mea mata, ia ai maua i fōna tu tonu le tautua ma le au nanga, ale Western Union, ia ma le vanga fōle o taua o le Rear Money Transfer, o le alawo vai atu fitau tonu a marisau lunga o le whaasisilanga le amaritamata i fau le leisi o avi Myers pe o la uare na o lo whatautaia le atautua ma le aunanga. O le Vico Western Union lua ta la whasu whasene i o le rate le oro i eritimine i le US dollar ia pe ala follow tupe na o Samoa ia pe o Samoa o le Rear Money Transfer lua ta la whalua lua sene le SSI ia pe lua kampanina i tonu vanga i masani na la foai tupe Australia o le Rears na aveai i o Manuia le rate le Rears na aveai nafi, te ratua nafi. So fia lafo sau tupe, tātou na fia lafo i o mawhawhanga ka ko remittance lai o la tātou atunu. Ia awheane i o El Rupios Junior Market, ia malanda tautua le nā i le ngata o mea tausami, o mea tausami vela, o mea tausami o mea mata, ia mea o malawa i o alo tātou atunu. Maua sau mitiafu, sau pūlou, e maua o malawa i le tautua a le El Rupios Junior Market, ia pe awhia lafo fo i sau se leni, le nā. Pe lima sfutala yo le me a lima sfutala tu ni la fo mo se la utala sa mo yo a fe mai au sa mo o se la utala sa mo termine e tele pe tu sa tele mar sfusene il est ta yo o ya tato termine fa tele ya manatu yo tiro tu ai le fa pe mai le fata to na aina tala no heda la tu le sa faima amsino sili malo ye sili tatu le se futo sanga mal PMI radio yo e mai New Zealand ia o tele fa no na le fa pe mai commissioner advice the head of state is say and foolhardy ato ai malana mau e week le drafting o tu la fono o tu la mai ai yo e inconsistency I fa li wina o tu la fono including electoral amendments. Yeah. Se me tautia ni mea. Yeah, fui mono la mauta, so true. Yeah, lena Faafetai maftamai ali master. Yeah, lena Faafetai le fele. Mai pila to alima. Na oro tariatu, yeah. Coats. Yeah. Coats, sorry, pe sa on fale naturo swafa. Lo mafta mai Brisbane, Australia, Faafetai le fele mai iwa pene tafa po tafa. Ia o lea ua manino le lei le tau whaavalea ma le tau mwhai o Tuilaepa ma le ao o le malo e whaavasi le atunu. Tiana pulusi, ia e so true, ia ma mia le toe alu o le komising, ia le na Tatu ia whawhia ai le low round up le 0.2%. Ia, Ana Molly, Faafetai tele, ia, ioi, ma Noli S. Hall, ia, o lewe mai le, se whawhasili atua pe se mea te tau le komisina ma le pāle mia whaatasi ai, ma le head of state le whaopopo o se sui whaipule a o le I usui le fono. Ua umale pālota, ua le ai fo I se paua wha ale pāle mia.
Mana ia fesili manoli, manatua foi. Lea lava te fesili mātātou, le mele tau o le caretaker government. O fea le mea ngata i le malosi o le mea lea. O le caretaker government. Po fea i o fea i le o ngātu tonu le ngata i pe tele o. A le upu le caretaker. E iei le ngā ruenga o te mwhana ualu iei whaim whataita inga. E iei la tufu iei whaia le ngā ruenga o le caretaker. O ngā ruenga la caretaker. O le lako le caretaker alu e tausi le tangata lea. O le winga, o le whainua na whala au, whata ele, sui le taipa, pe o le a lava le to inga me whai iai, ia whawhanga, o mea na ngata ai le ngā luenga le caretaker. So, this is the way I analyze le ngā luenga le caretaker. Ai leo se ngā luenga le caretaker, le laku koe whau se whale, e nofo ai le mai le la tutausi. Se whaingofia na manino. Whaingofia o na wha manino ia i tātou le vaenga lea. Ina ia manino i ngā ruenga ngata ai ngā ruenga a le mālo whataitai rei te minei. Wa whaino i nā upu. Ai le mawhai o na toe tō fia. I lo ule tali tonunga, mana uwhaarongolongo fo i tali ale sa whapito. Ia marisunga rauri i la whaataritanonga. O ina e ngata ai. E le mawhai a kia teika on koe po ngā ruenga whaawau. Po le hala wale me whai. Ia, mo langa lewa e whaafsiri mai manoli. Ia, o tātou wale li kenu atasi. A pei o nana le tāua na o le whaalongolongo manino. Ave i le whaalongo. Ia maa o mai ese mea. Ia pei o nana le whalea o ngā moa au. E iai me ngata ai le marusi anga le caretaker. Ia e government. O te taritonu foi la. O le filifilia o se sui new member of parliament. Atunu na te ele mwhaia e le vanga lea o na whatautō nisi, ia pe tofi nisi, o le mea le nā le pāle mene o te taritonu o na averola ia i le ao le malo. Ia, pei foi la o le mea le na whasiringi ai kako le li le usi ipo le tatu komsini o whainga pārota. E te tau ona whasili i le Supreme Court mo ni whautuanga. Au mai se whautuanga, whasili pe sa o po tonu tara whiangai, ona au mai lolo le whautuanga mālosi. E mawhai ona whapia mai le Supreme Court. Ioe, nā e tau i le lei. Tara whiangai o sol me le fasa. Ai mawhai fo i la ona whapia mai le Supreme Court. Vai, la te le wawe si mea tatu anani nefu. E le o mauti noa, vai au calculations ngai le o sa ona whai. Iau pasene, lau se full pasene, on se full pasene, o le ara se full pasene, o le 51 members, leu ua koe, o lea se full pasene, 5.1, 5.1, pesa oera, i se sea tu fui sia aumenti, ia na sa oera, o larka mālo, o le master, o le maths, mai, a fai 5.1, e long ia remain le numero, i le 5, le se meta o se afatangata ia pe o nai mea taua na tātou tea o ngā whatasi fei asiata ioe ele umafo isa o ngata i le Makerita O'Brien ioe whaftai tele ia le whilo mai o whiolo mafuta meita o Makerita ia le na fei asiata maro whasoa Livingstone e tau wau se lau apa e fai e parusami se fulu e sole. Ia malo Livingstone whaftai le mafta mai Helena lo unga ono sa o le leila varau sa na o mea whaanana. Ia le lei Helen ia whaftai tele mor sosani mai te all learn from China. Malo whaftai Ali Master. Sorry ele i suia le tūla fono ina ua suia le au whai ua 5 sultasi i le tausanga Lusuriva leanga o le se fulpasene o le 5 sultasi e 5. Whapena fo i le tausanga e lua o lua tasi still 5 women member in parliament as the number is still the same 51. Ioe, a o lea la e ua whaopopo le ono.
So that's the problem, Ali. Leo wono. So mera le lentara no me tama loa lea e masta le matematika. Fato a mawhaia ona tala fea ngai le ono. Pe ana whaapea na amended to la fono mai le 49 to 55. Fato a mawhai loa ona whetau i ele numero ono. Se tira sila la iai. Ai a whai fo ila ele mawhai. Ora no winga a whaapea na a fosi i le ono ina ia mawhai. Ora no winga umale si tausanga. Pe a fua ele tala le tamara, o le whai mai, o le si itia o numera o members of parliament, o le whao popo fo ele nao tasi o fafine. Le ala uono nei, o lona winga, e mauti no foila, e toi paura leo le palimene, e se furu a tausanga, ua lata i se lau, i o e members o le palimene. Pe a whapea o le whaingara o leo a aruai. Te vai, e se le te leo nei mea, e te le ali mai, pe a o tātou, Io e tala noa pe iai, ma tala noa pe iai, ma oa o whaatasi ai tātou. Io e whaftai tele alofa pe ilua, io e le nā o lo mafta mai fea, io e Auckland, New Zealand, ma lo whaftai le whilo mai, vita o to lima, ia le nā whaftai tele su nema, our Samoan system is contaminated. Da si lea upu, mea o le, sila fu mo le pala, o le ele contaminate. O le whainga e whai, se pala o contaminate, e sali e se umalawa. Na avero le kia ai. O le wha moe, ia aua ne i keep contaminate a koa ai lea whasi ele. O la ina tupu le mele i o tātou tangata. E whaaleanga ina, e umane le mea. Ua le aise mea le leia tātou atunu. Ia, whaftetele Mel Elkana, ia, o lo whamalo mai, whaftetele Mel, io e tamwhaia whaelo atu tu swafa lui vai pou sa nele, io e whaftetele, ia, Anna Molly, ia, le lei, whaftetele swalka, le nā o absolutely, ngā lo tari atu, ia, apelu, sunga le li whawhengainga, fei asiata, io e, malo whaftai. Na ule e se maruta. Ia, Afa Pale Taunga o Tineru, sa oaiko ia, o kako o le valeanga lilo, ia e uari ali ili se fumasene. Mana ia nei tatu fasoa ni a fiafi, e le ngata ina o mai a te utou, ia o lo mafuta mai free wheezy, tari wa amose, le wheme o lo mafuta mai Idaho, no inga o le loko, i Amerika, whafte tele, Tiuri Tenari, mana ia whasoa. So se whina pule tua, alo, whaftai ia le whilo mai, ia caretaker PM, ia li matasi, ia whaftai. Ai la le mea fau le nau so mai nei. O le mea fau, o lea ua mai, o whanau longo fwina, ia le utam whai ai find out pesa o e le mea o lo tule mai. Ua, na sente mai e tasi o Leiti o Australia. Ua luas fumane ono, ia le heita pipi, lua suma wha, ia le fast. E tō lua, ia, peo le na utam whai whamtalatu. Na o matua i o wala aua i Samoa, i o TV3, ia i la tūro, whaia news si a wona iei. Ia e o mai e lor whamtalanga. E tō e tau e fui whanu i nā kōmsina lea. Ua lewa o na ave i ai, i o e le suia o le status, ai foi, le whawhapito from individual or from independent ia ngā i le fast. Me o lewanga ave iai, ai li whaatino ina ngā ruenga. Ia se whautara iai. Ia e, whapena fuda leo o ature. A leo o mai, o confirm mai, e to o lua. Ia. Nā o mea so leo sori sela i to ngā me whapea. Ia e, a pe o mea umai e tatau on tātou mata i tū. Mō le lausi la fia le tātou atunu. O ai le vaenga o lo tam whai sa ili le loyalty, ma le vaenga o lo tam whai sa ili i ne tonga fiti. Eo, ai o tōsi le fia fo le upu. E le loi tonga fiti, ai le umi. Eo, e le lei le whai tonga fiti, ai le umi. E ma whai fo ina malo mai, i ma avea ma malo le, eo, ai tō te si le fia. E le umartau sangari nei, ai tō e suia le malo i le mea o lo ta oto ai le loyalty.
E le mea o lo ta oto ai, le mea o le whamaoni, io e ma le ami tonu e sa ili i le ami tonu. Peo na whai atu. E le aise si o tātou e ami tonu. None of us. A e fi ami tonu la. Ia na whai mele, yes. O e te ami tonu. Leo te whai atu. Start from here, from me. No, I'm not at all. But whai maile tusi. Ina ua maliu Yesu matoi tu. O le anga le leile nā o Yesu. O le atua, through Jesus Christ. Ua tau ami o tonu tau. Ua lanu atua i matatou i le ami o tonu. Lanu atua i matangata angasala. Tātou la. Tau te whioti folawa. O tātou o tangata tau mawhai. O tātou o tangata tau mawhai. Ewe. E le o tātou o ni tangata ami o tonu. A ua tau ami o tonu ina i tātou. Ewe. Ona o le. Ami o tonu o le atua. E ala ilo nalo. Yesu Keriso na maliu matoitu. Isa ua le presidente ale Samoa, ale fast. Supporters group mai Utah. Ewe. Ia o le presidente. E foi lan talentu spese. Se iu tatu whaalongo longo lana pese. Whato atu sia lava matu inga i rungo le YouTube. Usme lau whafong. Pai ai le foi mapu i le tō Samoa lau whaalongolongo E tāliu ai popo e ole loto Sata i ala loona o auma o E tangi talo sanga ni manu o toto Wa whatu ati Samoa lo whaamoe moe Tūmua mapule hono isa la whai Se isanga i mai Ba o whono te mai Nga i le tai Tātou sapasapai Wha a whea mai ngā taulangi E lau wha a tau tai La au le ngale wha a sa te tūla i mai La au le ngale wha a sa te tūla i mai Sia lo tau fina ngalo se manu lau ti ile loto mawala se ita pena Samoa moa tae au Whaafea ngai ngalo le tala lele Ua lua funga i manatu lele Ua manino ai mata oto ata ota ulele Tumua mapule ono isa la fai Se isanga i mai Ba o whono te mai Nga i le tai Tātou sapasapai Wha a whea ngai ngā taulangi I lau wha a tau tai La au le male wha a sa te tūla i mai La au le male wha a sa te tūla i mai Auli ale mali e to Faafetai Auli wein ono fitinai Loto ono sai i la fonga maupu fai fai Lato mausa le i vai Ato apule ono salafa Le faa pai le asa vai i sa masani ai Tumua mapule ono i salafa Se isanga i mai Ba o whono te mai Nga i le tai Tātou sapasapai
Maufia Manuia tatou manatu le ai atatau a se e fatuanga suinga wai ai wapa kole male o si o fatu Faasa ti tautuana mea sina ia Samoa maua a ile tato alanga mai le pala pala Tumua mapule ono isa la fai se isa na imai ma o fonga te mai na ile tai tato se pasa pai fa a fe mai na taulangi e lau fa a tau tai na auli male fa a sa te tula imai na auli male fa a sa te tula imai Malia toa ua malo tau malo finau le sa o fa a pito ua fia mai waule ina ila SNDP tumua mapule watasi ole auta Samo fest male tau tua lango lua tau au Samoa ua tasi ato tupe ile lau lau Se e ane loa le natalanga atoa Se e tau te ipalanga ama ua fisila faitama Sa tau mate ile ete pe tua mania Se melelei o so a fantasia vi ia ile tama Se melelei o so a fantasia vi ia ile tama Samoa ile polonga na fua yele atua papa le puna vai olamo Samoa le heita pipi Natalio pua puanga ele tau fa afuluina le maa Sofia faiva ole tai Tuilaepa wa malie malo wa malie o wa Faafetai no so ifua tau tua mo Samoa uelo alo tau sanga o e ole toi uta ya upufa yo Samoa maile amatanga e wila va inifita ua va e Manuia ile no foa inga ae mama upea olango ole va awa ole atuana teta itaina e ilo alava ole tauta ipoto ia solo uloua e tawi maile langi lo uso ifua tautua le heita pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atu
taua o moli atu le faafetai I minisita umole maota ele tau faailoaina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua Manuia Samoa kwa tumapu e ai taua I motu uma ole Pasifika sui fai pule uma ole heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sautau moselumana I Manuia ele papufu asenatau olo tou afu ile palapala e sila maile atua ilo tou tautinga Samoa tula I mai se I tātou tali sapai Manuia o I o lima awale melea a evi ia I le matai Lau finanga lo faatau sala ia mali se I toe se usila le hei tā pipi e tau tairo tātou sa le hei tā pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faamua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua le hei tā pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faamua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua Manuia lava le tātou mata I o e mawhalongolongo I pito e lua tātou waba ai tu e lua le tupe I o e ina ne I tele pito tasi le wa ai ia ai le o manino ai le isi tu o le tupe I lau tsou sila mana tātou waba ai o lau tau whafonga ala I upo pese nei e whaamatala mai ina le tāua ma le mea o loo ia dominatinga every conversation in the country and out of the country, I te minei. Pe o le dominate mea tātou taranoanga. So se mea ki atu le tio, ki atu TV Samoa, pe o lea o mea mau arulunga. I le ila se mea o la tātou nofo ai. E tātou oso vai lua I ai tutonu. Tātou te oso I ai tutonu o mea ia. Tātou te taavivili whaatasi ai. Ai le mawhai o tātou tutuma mata a o taavili le taavilinga lea. Ai sea, le ngai le whaitawina I tātou untangata harolofa. Tātou feosofi I ai tutonu o le taavilinga lea. Tau te taavili whaatasi ai. O ina lai le mwhai ai le mele o le whai mero tātou te tusi lima le ai. Le o tātou taavili le taavilinga lea. Na tātou te tilo lea. O le fast, tātou tele I loa ni o lātou mea vai ai, ni o lāko weak point, tātou tele o loa le te minei, e fau. A ole hisa pipila, ua fau masoloi mea le lei. Ai sili tu fo ina fau masoloi mea le lei. Mena na neno mana tu pese I tā pese I lua e fai I ai lau fai unga. Ai wa aila pese lea mulmulet nei. O le mea ma losi o lo o fai ma losi I tangata. E tau tala ngā luenga.
A o le isi pesere na mai, ele ngata o le wha malo ia i latou na toe tau mawhai e la langa le to i lalo le atu nuu i o e malewa ai i pūlenga a saina matu nuu o lo whai atu i Samoa. Ia, mena lua, mena na le o whiwhi e ta, o te le o whape a ia whai mawhale a onga tatu te wha ai i maritoa i mea i e lua. O ala mea i e tūra i mai i mea ia. O te whataro whatu tino poni, lavania pinda maro te whelo mai ia se uso le a kanafolu malo tofa o mafuta mai New Zealand ia mai tātou lava ia e whamaruru atu i misi se isi a te au ia le ala whapea Rafi fialii don't point fingers to anyone, just pray for Samoa ia manaia whautuanga ia e le afta umanei anu whaatu le mea tātou teo so vai lua i to tonu o le taavilinga lea tātou te taavili whaatasi ai. Eoi, o na le ailo se mea le na te au maia Rafi o le tusi o le lima. Eoi, tātou te, ia, peila o no whai atu. Whainga tāo no tātou loa ni mea vai ai le fast. I le taimi nei. It's just a new kid in town. E fōu lava. E fōu e le tau tere uloa po a mea vai ai. Lesi vaianga. Wha se fulu tausanga. Ua matua le e oa i fe i lafi o mena fai. Ua matua fuli ale atunu. O le ala mele whamatala ma ia tātou. Le ala mele whamatala atu ia oe mao. Ua le o toe taritonu wina ngā ruenga le i pesenen fai mai. E au mani ngā ruenga. Ai au mai ai le polonga i le atunu. Ia se whautala. Mea ia te tau ono tātou wa ai. E au mani ngā ruenga fe i lafi. Ma va lele fele leo o walau papa. E au mai mea. Ai amo ai le unborn generation le meta o le polonga. Ai fia manino le upu polonga no utala notu le faisi o e feo lolo le meo le kalama le upu le polonga. O le upu polonga sau le meo le upu tau o le polo inga. E a fua ai le upu polonga, o le tangata tausi polo inga, e le whaingofie. E a fua ai le upu o le polonga la, e sau le upu polo wa inga. Ina ia mawhaipea o na manino, e le toi fia o ola i tātou. I le mele ta o le polonga, po le tausi polo inga. Anga fo i atatu o i le whengenga fo. Nai la whai mai. E le o tātou tausi o polo inga a Yesu a le atua le menan sa wa Yesu lo le leia le atua le aise si o tātou whain tausi a polo inga na le atua no one none, not even 1% ale me fo anga na Yesu la lang mo tātou uma ia whataro whatu pira to a lima ia ia lena o te whamaruru atu ono tatu taimi e le kamali i mio ia le fotu Samoa ia malo le to tele tatu o lo o mai o e whamaruru atu pea u le a whai o la e tuto o tasile sa o whapito ai o le a le mea ua la tu langi o le taitai o le fast buddy. Ia o le na. A fo i le tam whai atu tatu po kalami i whamanino mea ia. Le isi o le tam whai a sa ili a wanoa. E sa ili a wanoa ilea. Ia umia le paua lea. Le malo si anga lea. Ai tatu te fiu ai whamatala o le a le mea tatu te whamatala iai. Tatu te whamatala ina ilea. Agendas, i mea ia no utala no mua tuai. E le whaingo fie lo na whaamtalaina. Ia, whaamarua tu tatu au fia. Le alim whaia na uanga ia tu comments. O whaisito tele tatu. Ai, o manatu ele o toi mamau, te mio na program. E iai la le vaenga lea o le, i vaenga ia e lua. O le vaenga fau lea, ma le vaenga tuai.
Whainga tā ono tātou loa ni whaale tonu ma ni vai o le vaenga forward por fast. I le taimi nei, leanga i longa on tūla i mai, e whai ma tai lau te, e ulia le sao samo. Pei tai i le hita pipi, fast futu sanga, nuinga, ua whaingo fie tangata, ona mata i tū mea le lei, mea marolosi ai, ma mea e whaale tonu, whai fuere tā ua o pito i erua, tā ua, na whaile i o tatou vai, whape nāre tangata o ina, whale a onga mea mo tatou. Na tatou mata rei ai, o ame vai e te iloa. O le sasi mua, o le downfall fo i leo le tapipi, i le va aia tatou polkalame. Ua pai le tapipi i le malalaola. They are fighting against the will of God. Pesa o ia. O le latou sasi mua la varena. But no one, as we all know, none of us, no one can fight against the will of the man above. O ina tonua, o le downfall mo tina ngai loa o le mea e tatau o na le pai ai. Ua papai aisia. E iai there's somebody, maybe or maybe not, behind all this. Aisia. E lua whainga mālo de la lorangi nei. O lea. Democracy and communism. A manino le lei tātou i vaenga umaia. O tātou roi la ia lea. I le whainga tā o na whai lau whaiunga. Le eise whainga tā o lau whaiunga pe a whaia. E sa o le vaai. Mea nā tāu ai le mea tau ioe. O le loto le tau te whaasino. O le whaasino ai, o le loto ai. E whaasino i le mawhauwhau o tangata. E sau ala le upura tātou o le sao loto. O le nauna sao lotonga. O le ale sao loto. Ina ua sa o le mawhauwhau. Waina sa o le mawhauwhau o Samoa. Ti ngā le whi i lafi o le development o le atunu. Ti ngā le whi i lafi o ngā luenga te tele ua whaia. Lea e whapea le si vaenga. Se tautara ngā luenga. A ua matua ngua i ngā luenga. Ina ua sa o le mea lea. Sa o le loto langa o le loto ai e whaasino le mawhauwhau. E sa o le mawhauwhau. Lea la iai le parota le atunu le umatni. Matua le to e tiloa ilea. I le fe i lafi o le development. O le atunu upi o ngā rurua mai ai i le fase furu tau sanga. Leva ai le tangata i le fe i lafi o nuu mafioanga. Leva ai le tangata i lea a ua manino tangata. O tua to le fe i lafi lea. E polonga ai ma to e fo i ai le tausi polo inga lona atunu. Ea. E to e tausi polo inga i la tau e pū lea Samoa. E winga nara upu, e polonga, e le o tātou o ni tangata tausi polo inga. Aia, o tātou o tangata e alo lofa i le polo inga. E se senga nā mea ia. E se senga nā mea. Do your own work. And I hope you will with me. I'm pretty sure. O te le whapea, o te le alava e mwhaiam, o whaiatu. Na uola mai, ma amata mai i le HRPP. Ma nino le lei nisi, e ofo i lauli. O tamau, ni ainga mari tamau lauli, they were best friends at a time. I le taimi, o lo ratu taimi tonu lea na amata i le HRPP. Ala mea na uitai fo le HRPP. But timing, o le timing le mea whaingta. Eisa, ua ese taimi o le original HRPP, ma le taimi le nei ua iai taimi nei. A whai maini se li atoa se wha se furu tau sanga o rauli i le HRPP. A leo te whai atu, yes.
Leanga o la aulina wa e o le avta vale le ato ina por tai vao le taimi o iai tonu ronta mai. E fa pena foi la ia fia mela to. Fast food tau sanga o le nu mera fa le atua. Na on o fa pe atu. A sila la pe a ese. O le fase fulu na ta pena i le fitu masina. Le matua o le fast. Ta pena i te tonu le fase fulu le taimi o le lente po le leni o le ale winga o le taimi. O le taimi o puapua ngā o le ri. Se mena ta ua tele ia te au meo foi numera ia tau te mata tu le taimi nei. Lea la ua tau mawhai se itia mai le 5 i le 1. Tolu tu la fono ma le tolu lena whaia nei le filifilinga. Tolu tangatai le whaia le filifilinga lea. E fiu le komisina e tisi o e mai le iai le ama lea. Tolu. Eisa. Ia nga whaia nga lua i lalo o le authority lea. O le mea na, tolu tu la fono ma tolu lea ono. Ma le ono lea, tatou tilo po fesa wa ilisi ono lea. Ono tatou loro la ia lea. E a toa ina le ono lea. Ma o le tali fo ina mo tatou. E lese fe au tau Faafetai. A o le fe au. Tatou te mata i tu mea inu mera fa le tua. Ua tatau maono mea. E tatou por kalame. Ua tatau maono mea. Na step down le HRPP mai lea. Aisia, ua tatau na la tauloa. Ua le o toe va ai tangata sa moa. I le fe ilafi o la tunga luanga na fai. Misi ato, o na la tauloa e lola ia lea. Le ai e le Vale Ae le Taunuu. E le fase ea ini ngā luenga le on tatou le whalaia. O le motivo ngā luenga ia. Ea lai o na malama ave le atua, le manino, le maninonga, ma le malama lama i tangata Samoa. Aisea, e iai tua o patatua. E iai me tua atu o le whei lafi. O a me tua atu o le whei lafi. Tu e whai tātou mo tangata tausi polo inga. Polo inga ai stangata. E a fua e na maua upu, polonga. E whai tātou ma polonga. A isi tangata, ilea, ile lumanai. Na e tonu na ia ile upu lea, leo alua ono. Sa ili po whare me to e ofi mele si ono i to tonu. Ono o tātou loa ia lea. E fasa le Vale Ae Taunuu. O te whai atu alata porkan, peo no whai atu Samoa. O nei na whai lo tui fo le tui o le vaccine o le. O le ala whaitat pona, e pie tau le o le leila whalungo. Nei mea ne o pe whafua seila ta pasi. Taina ne o pe la o pasi le mea o le. O le Tuilaepa le. Ia whape fo ia wara ia. Sieli ina le man fasa le Vale Ae Taunuu. Ni te ua whafua de atoa i tu la por kalame. Ia ona o le na. Ia o le ta te whai tete. O le umalo ta tui mua. Ia e usman whafua. Yeah.
Hioi, ta maru uruki mo le io e pia no fatso ta sile virus ka ke fio kia male aku ngei male la longi nei le ai vaccine le ai se fo ala au e fo ai ia PQI le virus le o le virus o le tama o lo toleanga mai tau te fio ki kinga ia e pe isi manatu le mai a polo ma ana tala o matou le no foi Samoa e sa o foi le HRPP e ye ngā luenga a si e watu sina wha lama le matou te lo i ngā luenga ia sa whaatino le HRPP e sa o si tia Samoa e ala i ngā luenga ai le o Samoa a toa lea e au ngā i ngā luenga wana o sina vaenga o le atunu ai o matou a inga manu i tua o Samoa ua matua taunga tā lava le soifuanga toi taunga tā mea uma ia pei o se taramanino lea mai a apolo maana ia o latu tonu ia o nofo malala i tonu o tatou atunu o toinga manatu de leila ia manatu sao ia ai eisi manatu a apolo maana molo silafia mai Samoa e pauata la fo mai se le se to fe au le ana Manuia tua le seki Samoa ai tutti si la fia e pe ia le vai manino le vai atangata ni no foi atu fafo ai se tele resources tiro iai ma faitau ai ma saili iai mai loa ai le mea le ala fo le nau atu tangata i fafo ai se tele le window te le fa malama le tilo to tonu io sila te ia pela mele mai mo le tina te pa ipele vaenga le wa mai si usore mai Samoa a polo mana ne ingalo ia tatu Samoa elena o Samoa o lo si itia io o le natura le la langi nei mo le o ina le tatu mina ta ua le fai o ngima research o le si itia o atunu te tele kontineta e ala ona si itia kontineta te tele o le fa moe e si itia ai islands meta o atu motu e le mawhai na si itia kontineta ai floata ia whapea islands e le ai solato si itianga vanga nara le atunu io leo o mai le lua afe se lua sumartasi ala la vai ola i le tasi iwa varu se furu ne futa tatu lo la ia le e le o mala malama la le natunu ai o te fai atu e o ia to e lau e o ia ni we matama ia e malanga ia o te le si tianga ai se le anga o le natura le o le fofuanga. This is a part of our human nature. Olea, e a fua mai maunga, Manuia nulaiti. E a fua mai atu nu te tele, Manuia o tatou motu. A o le whanawelawele o tupu. O le meo le greed, ua greedy, tangata. Ua tauma whai e la asia, se e vai o Amerika. Ai le mwhain tupu. E le mawhaina tupu se mea whapena. Ewe. E a watu ai le atua le mea whetaui, ma le taimi o lona tau, e whetaui ma le si o manga o le tangata. E whaalango mai, mea na tiro sa o le upu tutu o tasi, pe a fua i meo pule anga, na maa losi e atu te tele le pū leo tatu, o fito asa o le upu na tutu o tasi. A le mea i o le soifua whaalango, e le mwhain tatu whaia. Tātou te whaalango pea i atunu te tele. Tātou te le tuto o tasi e ina, pe a o no tātou sa ili wha i Manuia o le tino. Aisa, na ua tofu telefoni tamaiti, tangata mātutua.
Pele lei peleanga. Ai le se mea na create to tonu o islands. O mea na avatu i maa faufonga o atu nu te tele. O le wha moe a lai, o na wha moe atu nu la iti, i atu nu te tele. Le ala na utara noa i le matematika. O le tele o whai ai. E tu whaatasi whai ai te tele. E tele atu le whai ai na, i lona i whai ai la iti. Tau te whiu e whaamatala i a tātou upu. E le mawhai ono tātou ese marisao o le matematika whaare atua, le tau te tara no i ai. Ia, pe ono whai atu. O ni te iua, o le pesele anga le, o le nama i pesele moni manao, mai te mata Johana. Ia, lau pesele Johana. Reine a o tala
Ia, mana ia, e pala le maa, ai le pala le tala. Mana ia le metafoa mo tātou whanongolongo, ia e. O te tatonu sa mo o le ua tūra lata i le whai unga o lau tautua mo oe, i le ne tūla fiafi, pe ona uwhai atu, ia e tati tau whai whanongolongo ai lo tatino, ia ona o le som o lau tui mua le afto a whai e le so, ia e whai fufufo i la lau whanongolongo, a whanongolongo tuai de o le leitele le whanongolongo, ia na maria le sa mo, ia ua lava fo ina lau tautua mo oe, ni i vawe pese pasi sesi, ia ona. Te pora muri talo i oelu, whafte tele, whilo i mai, mātai o aisea, haftai i le whilo i mai, mafta mai fōi, ia, le whionga le matua, pe i tau ili, ua 5% o le atunuu, lea ua wavala mai le sanga tonu o mafufau. Ia pe atiru le results o le paloka, o le lua o lua tasi, o le isi 5 lua sultau sanga o lumanai, i o atu iai ua fitu se furu varu se furu pasene ua o oina i le tā ua o le porkiki. Ai maise lava pe a whai e pale mai le fast. Māneia, whatu ainga whasa momoni ai le o infrastructures pei ona wha e le HRPP i le tolu se furu plus tausanga. Whaftai tele pei mo lo whaso foi Matalena sister. Left Samoa Ilia, 1966, at 18 years old, born and bred in Sareufi, still flooding in a pier, and still poor people in Samoa love broken Faafetai tele, Matalena sister, ia, wo fefia ni ia fito tele la to o mafuta mai Samoa, ne ala wa mai tonu, o no winga, o tangata la ni wa tamamai, matilo tilo. Awa fo ine i le fia i me fo le o atu o le fasoa ma me tua inu ma fio ia o lewo mo tatu o sa mo la vaia e pei i ite ona tangata pei ni tangata fo ia lau te itea ne lumanai ana fa apea o te teltonu fo ina fa apea o le toinga tina e le isi atu nu o le Pasifika. O te tatun fo i le mwhai una to ese. I mera wo tai loa ai Samoa. E iai lava le winga lea, le mea lofa lea i tangata Samoa. E na te i te ai mea o le atutupu. Ua matua whaalea o ngā ina i lava le tele o mea mānei ana whai a ua furi. Aisea, lea lai maua mai suia mai Samoa. Ioi. I sira fia pea. Ia, ele so se tangata e watu i tonu le malo. Ele ala tu mania tangatupe. La ite ana i tangata e mea. Ai watu i tonu empty. O fa mo empty themselves their pockets. Yeah. To make our pockets full. Pitai. E watu ka mai empty pockets. Ua full mai tonu. Ale empty a pockets a tato. Anyway. So hopefully, the fast will come with any idea. It overcome my problem at Faafetai. I a fai foi la ele sa vali ele fast. Vai le winga le tatu por kalame. E ma fai foi ona iai se fainga fai ma downfall o le fast. Pe au la tu le sa valia tu maunga ia o la tu fata oto. Pe au la tu le sa vali ile andava tau. O inai fa uma iai le por kalame. Po fea lava yanga iai o te fa uma lava. I se fautuanga mo le tatu vaenga. Fa upfai. E sea. E nga e ono o fo i le melea. Pe a le mawhai. Ona whaatinoina tautonga ua mai au fai. So nei lu ia. E au ngā tele. Whasau tangaloa. Na. Fua le fono. Whaatai le por kalame. Matango fie. Mana ia. Alofa pe lua. Nena. Meki palauni. Mōre sira fia o lau sunga Tuilaepa. O te tonu o whalea siu. E te rea fia tiro i awala. E sāwa Vale Ae Taunuu tia onga. I le waweao. Whai o le mamau i te tonu o le loloto o le tonga vau. A o le leanga o awala. Mana ia meki. Ia vai. Pe o mōri mau wola ia. O mōri mau sao ia. Aisea. Nango tangata o leno nofo i le atunuu.
Ai ia le stanga te tingana va ai Faafetai ulia. Fe mai ia le tala isi se susu fa le lei aua te musa fa se tala ia faina se fina ngalo sisi. Ai o ta fia le palota le na umatni. O ulo ai foi. O lo iai le tau o le fasa le Vale Ae Taunuu inisi. A faina li liu se mafofo se to lua pe to tolu. Sui lana palota. Ai. Se pe ia le tala fule le tangata whaolaina a tasi le tangata whaolaina le aso tasi e pe pese ai a ngelo le langi. Taro sia ia o ngā nei por kalame tātou te a onga e le o whaia mo oe. Tātou te a onga whaatasi ai lava. E le o whapea o mātou tusi atu inare lima. Including us, including me, myself. Yes. So le wingana nā, o le tātou por kalame e fasa le Vale. E manino le lei a le Vale. E iai le taimi sa o ai na iana whasanga. O ne ngalo, o le Vale whaitau tusi, le Vale tātou lea o lo pespese atu. E le mwhai una usau nei, so ona tala no atu ini mea u te le isa ilia, o te le a ngā iai e whai au research, ma mea whapena. Te le nofo wha usau o timu atu ia te o to whapile ai. Ti ngā umawhau, ti ngā umawhau, ti ngā umata. Ia sa ili, whaitau. Ina ia mawhai ona, ina ia whai ma ai o le pokala me e whasa le Vale Ae Taunuu. Ia i tatu. Ai, e maulalo a le wa ai. E a fua ai ona whaongaina tatu pokala me e whasa le Vale Ae Taunuu. Auane i ngalo i a te oe. E iai le taimi. E sa o ai whasanga ia e tau whai atu. Tau talanga la auli o mafuta mai i le YouTube. O le upu lea e tau talanga aluanga. E se leanga i le iai mua le fast in power. Tu ula le avano i le fast. Se iwa ai Samoa. How they run Samoa from. Ngā kongua. Fui le nuk whai atu tau talanga. I le mwhainta tu a vea po ani me vai le fast. Langa o le i amata. Ai a tele la tatu me ave i le afu. Fasa furu tau sang. Rono winga. Tau te ave iei me lelei. E iai fu ima me vai ai. Ai langa la fōringa mai. Ua tele atu me se nei ro me sao. Nea fuanga le nā. Ua fuli ai le mamalu o le atunu. Mai le tatauna tusi lima i tangata ua pārota ese. Sia, o tangata na. Ai tu te sila fia la utu. Tu te sila fia. How do you feel? You, the one that somebody gave you the money in the last minute, just before the election. How do you feel at this moment, at this time? O a whaalongona o le tangata fuirele na whaalotoroto lua na palota. Male manatu e toi tū lai mai le marusi anga le masini. O le a se whaalongona i le tangata. O le a se whaalongona o te musu e ta ua se nuu se fioanga i a whaina whiangano. O le a se langona o le a fioanga ma i la tau na opongi sa ma le wha moe. E toi tū e le vāanga lea. Uane. O ani langona o tū lai mai. I tu marlo sa whapea o na tau mwhai atu. E le whapea o te atu ai leanga isia. Na pese matu lava le tione i whavaina le fast. Na pese atua le tione i vaenga i ai le i whavaina le fast i ai ulai tau sanga lea. A ua lua le tolu tau sanga taru ai. Na a mata o na fasa atu i le tione. Wanei. Valu se fulu pasene le sao. Lona winga. Il fa ingor tau sanga. Ua lata i se lau pasene le sao mea umalava na fasa atu ai. O le mese se le ua amaka ngāri ani mai. I le ka inga le hita pipi ua o le pule i le mea ele tatau no ia i le pule. O sa moa ua umanga ku makamanga e le atua e mangai o kākou kua a ua maro lo mai kunga. Inga lea sa utara noa tuai Apolo maana
O le first mistake ka le downfall for le na, when they try to fight against the will of the man above. O le lato mistake mo mua lavanga, e fiu e to e tau mawhai, ua pai le malalaola. Ewa, tunu yoso mai fo, se si parau vale mai, mfa ale mesona le mafofau ia te au. Ai, e fasa si mea, ai e te misa oai. Ewa, o le pei fatalo fatu foi le na ono tene o le maunga e mafuta mai Oregon USA ma lo Faafetai tene o le maunga ia o le na mafuta mai foi tino matu wa ai o wa i ki na ia na vai la tuinga tangata le Apollo ma ana Apollo ma ana le mafuta mai Samoa ma tangata na mafuta mai Vale Ae. So le lai mafuta whaatasi mea matino matu, po tino matu, ia po ai lava. Ia a whai atuari i ua totota ua a whai a. Ana e whai mai nei la, ia tino matu, su e se mea mauri le iei u. A ua e te angai mai lunga i e se sele, maliu nai la e tangi ai, manatua, na matu masa uo le. Lua tautou sangataruai. O alu mātua lele maliu. Tau wa aia le se tangata Samoa, ti e sa i nei on ti e tangata i tu o se pick-up truck. Ai ona o le maliu fore o ai ola e o tanua. Ai matari e ala mana o tangi a si fafine. Tangi e nofo atu lai tu o le truck, ma tangi a o fai atu roi se au o sole. Talo fai sori si fafina tangi ai maliu po ai po sonta ma a fe mesia o le ai ele o tangi ni maliu aya o tangi u fa no foi tu ora e tau fa pena la si mea le o so mai tino matu tino ai fa le se mea ia nga i lo so fu mano wola o ai te o so vale i wa mena te mafati ai no e fai le sa mea nga a fi o nai te mafuta i Samoa e palota i le mea tauna e palota i le mea patino na oe. A o teo so mai lunga i e tinga i ngai lo pau. Ia, John and Lisa, tan lauta, ia, le na Faafetai, ia, whamari atu, to tele o tato, le la ua watu le peselea. Ngai li paloka le fast, a wale a via ai ngi milionga, va ai. Ta sine na mea matango fie, a o na wha atino le si le vaenga o le ana vatau o le fast. Vai ele alo la le miliona mai tu malo ia ele i palota i fast. Tasi le na vaenga wha momoi loto le ana vatau lea. O a wha alongona. Eoi. O ani wha alongona i tu malo ia ele i palota ai te o alu atu le afe tala. O le tasi le miliona. Ta fe sole. Ta fio la sole. Ioi. E pe fa pena. Tata tu peselea. Ona foi mai rolea. Ia ona ufatu lo lei tatu o tunu. Ioi. O lea ua atoa fia. Tolu mali losu minute. Lau tautua mo e sama. Usimelau fafonga. Oi la upele
Ia pe o le ua tatuanga I mai le fai wina o porkalame si ua tatu porkalame ni fafi. Le mwhai ana o alo e se male. Ia e. Ia e Samoa o no featu le ua ngai mai fai umora o porkalame mo ni a fiafi. Ia o te tatonu. Le au le ave sea ma le amutanga ora po kalame. Na utala noa I le lua vai aso talu ai I o le rata walunga atu na po kalame. I agendas e lua o agendas pauna le mea e se ai saina ma Samoa. Ai launga tasia tātou uma o tātou o tangata na whaia e le atua. E ai se mea e se tātou masaina. Tutu sa pau tātou na tangata na whaia e le atua. Ai ese I agendas po whamoemoe, po plans, I matai. O whamoemoe a o lau Samoa. Ia toe maua le sa orotonga. Ia toe tapo e lona sa orotonga. A ore whamoemoe tuni matai po le agenda saina. Ia pulea le lalolangi, including Samoa. Mele le masa I ona mai ore tau alunga le tau, nei mea uma tau ke bebesi Samoa.
Ana le ai saina behind all this. Ua leva ona na step down le vaenga o lo ia temi. Ai ona e malosi le atunu o background i o lo fai ma backbone. E afu ai ona fasa le vale. E ai le tai e taunuu ai. O le whapeatu le mara whai unga o la ua kalame o e sa au whafonga mai te itai o le tatu vang whautuai le fast. O le whautuanga le fasa le Vale Ae Taunuu. Tautuana laua ai lau tele i mea o leo la nei. Tautuana lau ana watau ua whaata oto nei. E a whai e te tūla i mai le tofi. At least 90%. At least 95% o le ana watau ia whaatau ni. Petu mau ai fesu iai pa le mia. Oka se matango fia o le nawa. System na le atunu nei. A uma le whatau sanga o le presidente e le toi tu mai le si whatau sanga o uma. E le toi run fo i se palota. Ai a Manuia i le lua no fo inga. O uma. E uma lora na lua po le ale mea tele ua na whatino ina. Ua uma. E whape nā fo i le tatu atu. Tusa pe tu mau le fast. Pe tu mau le HRPP e whamavau. Ai sui le taitai. E sea. Le anga i le ta pena ina i le atua se tangata e toa tasi e whaavavau na te taitai e se malo o le ifo i tupua le mea nga. E tā ua, Samu, nau whai ngā whiwhinga. A alu tuanga le matele, e tu mau pēr le lua sifuona i vaenga umai lua. To e fo i le atunu e whaile na whai ngā palu. Mana tua nau whai ngā whiwhinga. E whai ua tu whapena po kalami mo oe. Ua ni se tia ta ua taitai o tatu ainga whauwhai. I viki e tele ua ta pena ina i nātu aisea o le sa afi a le tangata ua tumu i le alofa i asama. Nātu te whawhatu ai peseia. Ai aua ni se tia ai le tō whamare uta. O te matamata fo i mare totoa. I le ngā pātia o i tū malo e asi ane. Ia tatu a inga whauwhai. Faafetai i le alofa o le atua. I loutu au foa i se leni e talia i le anga le leio i tu mako. Aua ne inga. E tua i fea ia mea. E tua i fea le palapala malo ma le sangi mai o tangata. Totoa i ai le vaai le tatu a inga whauwhai. Aua ne inga. A o ina tūla i mai. Mana tua mea ia. Manuia tere sa moa lau whaafonganga. Ngire nei vaenga o reasa. Se taimi tatu tue wheilua. Sau malama, ia, au tu mau pēr le alofa maleanga le lei o le atua. O ni ngalo tae au tatu pokala masani whea ngai marsunga le ia o au si fuina se tu sua mar pokala masani le si fonga o tae afu. Sa afi ale whai o. O le tangata o lo iai le oa. O le tangata o lo iai le auro. Whapena fo i ona tō sina i ai le larona. Ai ua le whapena le vai e sa mua fiola. Sa mua e toe fia fo i. Aua ni toe whai matangata tausi polo inga. Ia whai matangata e alofa i polo inga. Manuia tele lau whafonganga sa mua. Wheiloa ai. A whai ua te tena lo fina ngalo i se ngangana. Whangaina. Malu a wihana. Lafo inu le ai nā, e matua whaitama oe, i le tautua, ma le aonanga le nei, si ufonga o tae afu. Tātou toi wheilo ai, tae au ka sa maramu. Pamni ere tua, soifua, mai Manuia. Ua whai ai i ta whaapea, Tama whanau moni ua e la foa I mawha a tawhea.
Se sale vi e toa le loto A o Israelu a tatalo I a so fai so E nei ufa fai lo mai le tali Tangata umaina ia fea lo fani Tumu wao me uma o Yesu le ala I le langi Malo si pea Malo si pea Ole ola e vaulo tawilea Malo si pea Malo si pea Ole ola e vaulo tawilea